mafisha kukhulu umthethisa umuntu ngesingisi kanti ngeSiswati nje noma ngabe sowuhlaphanekile yamtshela wena silima manje ngebelela usiduphu yavala amagama athi ayaflowa naSiswati nalomuntu uvela abona ukuthi kushothi ngonini kanti ngale nje ugcina ngokuthi uyasili uyastupid sekuphelile umuntu uyahleka kanti ukhuluma indzaba le singabe sesifuna kugcine sesikhuluma sesitaze sihlwebe kuhlweba kuphiwa ngathi nesibesilisa kunebantu labaphiwa ukuthi bahlwebe ngoba bakhona nekubona Jesu ukuthi sowuvukile emadodza angadi kwagcine kwabuya bona futhi batokusho ukuthi uvukile basho ukuthi naye bamkhanzele ithuna lakhe angekho baphiwa asingababangisi itiko labo ingcono isex drive nangabe isetulo yakho wena uwesilisa kunekuthi utawuthatha umuntu wesifazane notaba nesex drive utawubophuma emsebentini yodlala emakhadi udlalele ukuthi akumane khwalala ukuthi ngahwalala kuhle ubone sinyalo ke ngidafuna ngikhazi sekacansukile sekalele leni ngoba sowudama kwehlisa lamalanga notawumbona ngawe sithi ngalisanga kuleni loleti ukuthi sivuno lesivuthela ngephasi kwemhlaba asihlanyelwa noma ngangibani ngobe lo sihlanyele lesandla lesiphethele inhlanyelo lendlela lesavela ngayo lesandla kulobu inhlanyelo balesandla lesiphethele inhlanyelo ngo lokutawuba ngale inhlanyelo ibe nalokuhlanyeleka ngendlela letawumila ngendlela lekahle awukangeke Superstar Rockstar Level, Bafethu, come back to the biggest YouTube channel. Bafethu, if you haven't subscribed by now, please make sure you pause this video, subscribe, hit the notification button, comment, most importantly, share Bafethu. Share this video to everyone. Let everyone know we are back. We are live on the biggest YouTube channel, the biggest podcast in the country. Njengenjwayelo Bafethu. Shout out to Eclair Store. Eclair Store is doing it big for the culture. Eclair Store gave Bafethu thanks to my local brands. Yonke brand lengathi blind elakangwani ikhona la store Eclair Store. Make sure you check them out. Instagram, Facebook, TikTok. But lo mcwa kakhulu othi bashale around la store ubone ukuthi ufuna kuthenga ini, yini lo ngayithanda, ufuna kufakelwa ini. Bafethu nyalo futhi ane winter futhi kunetin void cozy kancane. And kuthi nekuthi la onye babuta uthi ingakuphi Eclair ingala kule stradi nasi na ubheka bo cathedral lana uyebo centuries angeke uzwe isitolo nje sodwa senibahla lese kule Brooklyn but like I said ema details amaningi utawatfola kibo online. Our Bafethu njengenjwayelo we back Phinze with the biggest episode. Bafethu, this guest that I have right now is a brother that's been on the show. Hey, caused so much noise. Nakacethe emva kolona Phinze nathi hey banele fanele abuye wathatha Swaziland wambeka kuba still not only Swaziland but also not only Eswatini but also internationally Bafethu. But we are global. Le podcasting nkulu kakhulu. Ladies and gentlemen, the big brother Lethu Musa Simelane. Yebo Jalil Sal. Embala siyabonga. Sibonga ngithola lithuba lekuphinze sibuye. Hey, but highly requested. Kuba njalo nje inkosi. Nawo umuntu lo lingisasamako. Bangomsindo bese kusuma emabhova yakhonkotha sowubhaqile wena. Kuba kanjalo umsebenzi wami ngilo. Kepha ke lokuningi le ngiyaye ngithanda ukuthi sikukhulume kakhulu kade kuma platforms la njengalanga kufundzisa nekuyala nekucondzisa ngoba sitawukhona ukukhulisa abantu babethu ngaloko asingafuni ukuthi abantu babethu bakhule njengathi. Yes. Esikhathini esiningi sikhule thine sihlupheka kukabi sase sititshela ukuthi labantu babethu asifuni bafanane nathi kanti sesiyabona abathatha labantwana sawubafaka kuma private schools abafaka kuma boarding school bafunza singisi bahamba bawushona ngeshiya kwetilwandle basi lo mntwana sekale emaveni wasuyatibuta ukuthi kepha mina mbamba mbangini ngiliswati noma ngimelika 99% nje wabantu labasuka eAfrica nawo ngabathatha ubafaka endizeni abaye eAmerica angeke akhulume singisi njengeliswati utawufike afune kufunza nale accent yase-America atoba ngumelika buphi lobuswati dikhumbule ukuthi ungubani uthi noma ngawuse ngilandi lesingisi sakho baze basho ukuthi you speak like an African from Southern Africa uthi yes eSwatini formally known as Swaziland mina nje ngiyaye ngithanda ukukhuluma ngesiswati etimveni ngoba lesingisi ngiyaye ngive ngazi ukuthi sendala amagama abe mafisha kukhulu umthethisa umuntu ngesingisi
kanti ngeSiswati nje noma ngabe sowuhlaphanekile uyamtshela wena silima manje ngigebelela usiduphu uyavala amagama athi ayaflowa la Siswatini nalomuntu uvela abone ukuthi kushothi ngonini kanti ngale nje ugcina ngokuthi uyasili uya stupid sekuphelile umuntu uyahleka kanti ukhuluma indzaba le. Siyabonga kuboy. Hayi. Siyabonga kakhulu nekuthi uthatha ithuba but lomzala ngalokuthi siyaphela ukuthi ubhizi kakhulu man and ukuthi ube khona la sikuthathe kancane njenge show and info lesohlala siyivaluisha kakhulu. And also before I forget, this pants akhona for winter la eCleary store and shout out to Privileged Life ngaba checka nabo out on Instagram. Young people mnguni bayasebenza kuyasetshenzwa mdandla temaswati tonke le. So mnguni nasikhuluma before singene kula ma questions ngoba phela kunema questions bami labo wabutile like I had said ukuthi ngidawufisa ukuthi ngicele sicale si-address wona kungikhani maybe sitabo ngena kule topic yale of the day because bani bayabuta man and hey ngeke siwaceza la ma question babute kakhulu banemibuto leminingi bantu so ndawucela ngemvumo yakho mnguni ukuthi sicale singene kiyo but singangeni kiyo maybe singacala sikhutele indzaba ye bantu laba chopha komnguni labanga bese bakuthatha out of context la ku social media kuthi abathi phela nangabe benda something bathathe info lene sense angathathi nje umuntu ufuna letha uthi uthona abantu babe nesithembu lesing4 cha sekungaba kucela nje ikakhulu kati kulolusha lolucishe lona luyakhona lokungena la ku social media nalolwadi lokuthi kwenziwa kanjani ukuthi tibathi nengi indlela tekwenda umuntu agcine ayekele indvo lebe ingasita abantu. Mina nje angisiye umuntu loyithanza ke social media kepha ke ngalokusebenta ukhanza ukuthi vele ngisemsakatweni ngikubo TV ngikuphi akusiko ukuthi indvo lengichazako ngingonginte emnumngane ngeke ungikhanze ithi ngihleli nginebangani bami noma ngihleli sibukela ibhola nena ngekho ngisuke ngingedvana la ngikhona khona noma ke ngisekhaya noma ngileka la ngikhona khona ngibhizi ngemisebenzi yami. Ngifuna lokho ukuthi kufuna sithi caphele into kukhona lokuthi ukhanze ukuthi uyakhuluma sebathatha ke basika lokhu lota ukhanza ukuthi kutabe kusho inkulumo lengaphelele. Ngifuna nangabe uyasika kule tinto leti nangabe udibone ukuthi ungasika isike yonke lenkulumo iphelele. Ungive futhi lokuthi bengichaza kuthini mina nangichaza ukuthi lucingo angivani nalo nanyalo ngiyakuphinza nje lokho angivani nelucingo ngiko ucingo tami mina the ring ngiyalwenyanya lucingo ngoba lwenta lempilo yakho igcine icontrola lucingo uthi noma ngawe usekhaya ufuna lihlale lisekhikhini noma ngawe usendlini ufuna lihlale lula lwakhala soyonakalona mina ngifuna impilo yami ngiphile lempilo yami lucingo lokuthi ngicommunicate hayi ukuthi ngibe sengicontrola ngilo bengisho lokho nje ngicathi wonke umuntu lokhona loluswati angavumelana nami ukuthi vele na ungaya ngelucingo ungagcina uthi impilo ikakhulu kati ke nangabe umuntu mina nje inombolo yami isemsakatweni nakubo TV nangikhuluma ngiyabanikeza nabantu inombolo yami ngitinkinga kepha ke esikhatsini esiningi ukhanze ukuthi umnakane inombolo yakho ushaya nje ukuthi ngikubone uthi shati ku TV akhulume 30 minutes sinathi ayilalela lenkulumo ukuthi besixoxela ukhanze ukuthi kude bekangicocisa nje lo muntu alikho icala laloko kepha asishayelane nangabe kunento vele nesidingo noma yeja ngiyakubona lapho uthi sithi hayi kuthi inkinga uyaphila yini ngiphilile seyiphelile inzaba singabe sesifuna kugcine sesikhuluma sesitaze sihlwebe kuhlweba kuphiwa ngathi nesibesilisa kunebantu labaphiwa ukuthi bahlwebe ngoba bakhona nekubona Jesu ukuthi sowuvukile emadodza angadi kwagcina kwabuya bona futhi batokusho ukuthi uvukile basho ukuthi naye bamkhanzele lithuna lakhe angekho baphiwa asingababangisi itiko labo ngisho ukuthi kuba ngiloko nje kucela ukuthi asikuhloniphe lokho ngiko esikhatsini esiningi ukhanza ukuthi kunebungoti balethe indvoteni wena banele dabo podcast ngoba naseni nikusika lapho kungakadzingeki khona ngachaza mina ngesithemba siye umdlalo sithemba sifuna umuntu lobhadlile lanhloko lotawuvala la futhi sithemba akusibo labafati sithemba ngilomfati wekucala wehluleka kulomfati wekucala ngeke kube nesithembu manje sine kwanyalo sesathi sithembu usithatha ngoba usukula lo wekucala ngeke sithembu kuba ngilomfati wekucala wendele ukuthi laba labanye beta batoba strength se weakness yalo wekucala ngiko noma indvodza ifile nangabe beyinesithembu
yafela ka-wife number 3 noma ka-wife number 4 noma ka-wife number 2 ayikhishwa eminyango kubhidlitwa libonza kuthiwe ufele esigangeni athathwa ayomisa ka-wife number 1 ngoba wife number 1 vele utawuhlala enhloko nangabe kunelibhokisi lemuntu leni ngoba ngumfati wakho uyithinking yakho lo mfati wekucala laba labesibili newesithathu newesine balethinyaweni shothi labo baligugu lakho nelibhayibheli lisho njalo lithi kujabula kwaDavide bekungekho kubafati bakhe bekuletha intombini takhe usho libhayibheli akusho unake ke lokho so laba bete tosika lenhloko ngiko umfati wekucala kwaze kwangena umfati wesibili lo mfati wekucala kabi ngumfati esithenjini uba ngisisi wakho wena Ndvodza uba ngimako wakho senguye le ndawuhleba naye lo mfati wesibili uyambona indlozi banibanyana nalo mfati wekucala athi wena uvela wawumthatha wawubukeni ngoba ngakutshela nethi ufuna umuntu lo kanje lo kanje lo kanje itolo njengalethi casta itolo Indvodza beyisinayifuna sithembu beyitshela lo mfati singilandzele dzadze wena noma ungilandzela umzala wakho ngiko bokhanza Indvodza ithethe bola Dlamini mhlambe leminye ithethe bola Zwane ibathethe ekhaya linye leni bekwakhiwa lokho ukuthi labantu ababe yinvo yinye bengichaza lokho ukuthi sithemba akusiwe umdlalo sithemba akusiwe imali banele ukuthi utawuthi ngoba nasi nje sitolo selijale liselisha le sitolo lesi sineti impahla letinhle futhi letithandwa kakhulu lusha angeke bese sothi yena ngoba sowubona mhlambe ibusiness yakhe seyiyaqala iyatshengisa ukuthi iyadlondlobala bese uthi uthatha umfati wesibili utamkhona yini aqala ngabuta lo ungayendi indvo kanzi ngekulikhona yihloniphe bese kuba khona sithembu lokhanza ukuthi lo muntu usifika angasigathi sentiwa abudlabha bakhe watalisa umuntu wamtalisa umntwana wemfana wamshiya noma behlukana wahamba kabi futhi umntwana wemfana uyinkinga ngoba uthi nakakhula athathe lona inamba okhonda utasewena njani wena sofuna vashela lo mntwana wakho wemfana lapha la kakhe khona ngoba phela kukakho lapha awunumuze ekhaya lakho banele unumuza ekhaya lelakhiwe ngumntwana wakho wena noma ungakhasithabethabe kwani akusiko kakho kunumuza uyihla akunenzaba kusukondlile noma kakondle unumuza yena utawunumuza njani ke le ekhaya kwakhe khona umntwana wakho nangabe sekuqhamuka lo nina wakho mkhanza uhleti lapha kanzi nawe ute khona nobabili ndawujika kusasa utawulala ko sesithembu leso ngiko ngathi nanyalo selo ngisagcizelela lokho watalisa umuntu wakudala umntwana wamfana so yena yehlukani uthatha lomunye phambili mthathe ngesindvu lo munye ngoba wendelana umntwana wamfana usinasathethe umfati nase kunetinkinga utawusi noma ngawushonele langa udonse licingo ushayele emake lekhaya eyisengilele ngala asina ngathi uthi uvuka lilaka umtshetse emake angimthathanga lo ngoba ngangihlonipha ukuthi sehlulana ngathatha wena kube bengimthandza ngingachubeka naye nyalo lokusho kanjena nje kusho ukuthi angingene endlini siyolungisa inkinga tami naye ngoba sengatilungisa vele ngoba umntwana wakhe wemfana mdzala kunalabakho uyabinza naye uyabona ukuthi ngisho ukuthi bese ngikhulume kabi ushaya icingo uyamshayela ncesimake nami sengisuke ngaphakamisa live usuke wangenta samuntu lo ngathi awungethembi nelanga lolungisa inkinga temntwana kanti nakunale ring la sendleni uyekukwende lo ufike emini isinalisilo lahla kunina ube wathi sikunemuntu lokugadzile lelo ufuna kwathi ukuphi nangabe nda kanjena mina ngakusuwisha usale ude ngisho ianda yasuwishana ngale maringini kaningala ngase Siswati mntamsuwisha umtsini umuntu bese kuba khona sithembu lokhanza athi sibangwa lidlodi nje liyasibanga sithembu bakhona abantu lokhanza ukuthi emtimbeni wakhe lo muntu uyati ukuthi mkhulu lotala babe beka nesithembu nababe bekanaso athi yena hayi mina ngisafuna mina kubade mina ngidahamba ngesonto mina ngidawukholwa na ungambuta lo muntu noma ngawukholwa kwani futhi ngimfundisa umbute ukuthi yini into lebayi weakness kakhulu kuwe kulokukholwa kwakho takutshela ukuthi ngithi nangibabuka labantu besifazane la sontweni ngive ngazi ukuthi nje ngabe ngiyavumeleka nje ukuthi ngisale ngikhululeka kubo bonke leni sonke sihamba nebuthakathaka lobusuka kumuntu lokutele lobusuka esibongweni sibongo siniyinkinga sithembu naleso ngiko ke ndike ukuthi yasibalekela ukhanze ukuthi silangatini ukuthi asibalekele usithini ngiko sekufuna uhlakaniphe ngiko ngeSiswati bekuthiwa ungabe ujwayela umkhuba wekuthatha le mfombi lo ithanza kakhulu utawulimala thatha lo ithanda kancane lelethi ifelako ngawe
lo tawukhona ukuthi noma ngabe sowuthi uyayilamisa yona ibe ngiloku ibonga nje kuthiwa ngiyabonga mnguni wami kepha maye angikuthandi lokho kepha-ke ngidawuthini ngoba kufuna ngihloniphe emntini kanzi lo lothi wena kungakashoni ilanga somshayeleka ngi-17 umshayela ngi-17 umshayelela ini umuntu ngoba naye ubhizi nempilo yakhe nawe ubhizi neyakho ngiko bakhanza bathi ikhunga lapho uve ukuthi umuntu usowucommit suicide uve ukuthi senjani yini inkinga ngilokuthi labantu abakafundiseki singalisango nje nyaka hlale phasi nalabafana umfana uyathonjiswa kufana nemntwana wesifazane nje umntwana wesifazane uhlala neyise ahlale nemini ngalendlela yetolo athi nomntwana nakathi 8-9 years uyise soqala khamba ayomfunela timbida tekubamba timbuma mlotha bayema bopholoni bayema kubochizi sakha lo emaqanza ayema kulomntwana bantwana nyalo bakhanza base primary ana 8 years emabela agcwele isifuba akusilo live lelide bantwana labangema virgin both boys and girls kusho ukuthi culture lelo live lelo at stake ngoba iculture kucina kwayo bu virginity bebantu labafana labakhishwa ukuthiwa idingatsha balandzele sekwane kusuke kumumfana longatsinzi longatsinva ngiko nabalanza losekwane kusho ukuthi isikhathi leso lesisho ukuthi siyanqwala sinqwalela kuthini sesilungisela kudla nyalona kudla sitawungena kuphi sitawungena emitilweni lekungini nyalo nje lasesikhona khona sesiqale imitilo yelive leli ngoba lilanga selimuvile alisekho dute nathi sekumakhata sekuyabanza sesikhathi semitilo bekungiyona ndlela ke yayitolo leyo ukuthi siyamkhulisa lo mntwana uyathi ukuthi nakathi bo 10 11 naka wesifazane uyaqhutsheka utholela timbida kwentani tekubamba timbongolozi 13 14 15 solo kuletho timbida lethu nakathi 16 so yahamba babo wakhe yofuna timbida tiguqula kenye lo lo mntwana wami sale tiphuma leti mbumamlotsi kuyahamba dithanyelwe ana 16 ngiko imvombi ayitolo bokhanza tinabo 35 weminyaka limile libe limvombi leni ngoba nomfuna kana 16 ngikhathi kuvunyelwe leti mbumamlotha leti mbumamlotha lekwathiwa kusinathi chamuka ke tona tithathi tingathanyela tithanyelwa ngugogo nemthanyelo noma athathe umchilo ashaye ukuthi akungaphathamisi muleni ngoba umuntu wesifazane emabele akaphuma kabili kuneti mbumamlotha leti suke tihamba nalo ex la benguye lo mntwana umuntu wesilisa una X una Y sho sine abantu badani nebafana umuntu wesifazane una X sho sine abantu badani kuphela kuyendeka lo mntwana lengimdala ko wemvombadane kube ngilo X wami sho sile mvombadane ibuya ngala ngakithi kuvuswa khokho wababe uvuswa ngalo mntwana nibekise khanze ke silo mntwana khokho wababe mhlambe wahamba emhlabeni angakenzi sho silomntana sekufuna mina ukuthi ngimnake anganowelwa ngileyo nsila leyo ndambamba ngani ukuthi siyabuyisela emva leni mbumamlotha atokhula bafana bangamnanga ngoba bafana lazelibelela gqala sifuba baba utasi ningakho iminyaka 13 ke ngwani ngelimi lelwashi 1300 nje ngwani 1402 13 bathi bafana sithi 13 years seyintombi leyo 14 bathi hawu iphelile ilunch icala ngawani phela but after 12 is lunch yabo ngiko sokhanza labantwana lesi sibatala uthi ase primary so vele solahlekele virginity yakhe isodovu iqhamuke nyalo nayo futhi iqhamuke ngendlela lesingakakhona sinale mithetho yesilumbi lesihamba siyoyi-implementa wena abaningi siyi-implemente ngekuthi sekubhulwa umlilo kanti sekulimata naleli siko nyalo nje kunemithetho lomnyene sinawo la eveni lokhuluma ngendzaba yetincingo muhle lo mthetho loyo kepha uyingoti lo mthetho loyo inawubuka indlela lesiphila ngayo ngoba uthi lo mthetho anangabe siyathandzana angiluthathi inhlungu kwakho ngaluthatha ngangena kulo unelungelo lokungibopha futhi ngihlawuliswe already nangabe ngithatha lo cingo lwakho mina wena sohamba uyongibopha kusho ukuthi lo mshado vele sowucollapsile sisakhumbula insingesiswati kuthiwa idivorce ayikho lekusho ukuthi automatically lo mthetho sowushayile ukuthi nangabe lo muntu uyahamba uya kuyongibopha ngeke umnamba ongibopha angibophe lesingisethe icingo lwakhe ngangena ka WhatsApp bese siyabuya sihlala phinze la endlini siyaphinze futhi siba umfati nendvodza akusiyo umdlalweni phela namkhumbuta nami uthi wena ngibuye emaphepheni mina enyaka ngibuya ngawe sengidabuya ngilohlala na wena kuthi comment yakho uphuma uhambe sakhani yela ngaloko ngiko lemiya lemithetho noma imihle inako lokubukakala ukuthi na uthi ayibuka yabona ukuthi engabe lelisiko siyapi nalo le
ngobe labalita emva kwethu nabatawukhanza nendlela lesesicontrola ngayo itincingo lapha nje kufuna kubitwe abantu labaduna kuhlale nabo phansi umuntu omduna athi silalela lo muntu lo tamthatha abe ngumfati wakho kungendeka umthatha wena vele basaqhumana na ex wakhe angeke uze ube sewena sohamba ikhunga ngaloko yakhala ikhaya lakho banene nangabe tifohlile tishaye kulimele wena tifohle kuwe hamba uye emajani lamadzalo yobuta ukuthi ngingalungisa njani la ngoba kungendeka tifohle ngesandla sami ukuthi ngite ngendeka tifohle ngelimi lami ukuthi nami ngite ulimi loluhle ngendeka tifohle ukuthi vele wena le mali angimniki lo mntwana abantu yenu ufuna kuhlala anemali lo munye ayingisa ngimniki nje ngoba ngifuni vele naye isandla sakhe sihlala siluma nje uhlala afuna imali nalena lencane lengisingiyaseva mina ngisevela athi ngifuna kwakhe yena uyayifuna emva kwalo ukuthi akutshela ukuthi ngilala ngisite nendle kulala sihlala emcashweni solo awakho kwakha ngani akufuna sikubuke lokho uyabona ukuthi iChris naseParliament seyikhona lenkulumo lefuna singabe siyayilungisa ukuthi asayithi lemithetho ingakashayo kubuyelwe mbamba lemakhaya singathi nje situme malungu eParliament atawushaya umthetho eParliament lo tawu affecta thina silemakhaya betile envelele kithi nje kwami mina ngiyangizanga ngeva nje ukuthi kunesimemetelo lesiphuma nase radio kuthiwa yeyiphelelana emphakathini thite kunesishukumo lesiya eParliament lekufuna into esikhuluma nala sedolobheni akabuye fanele live ngabe selilapho Stokhona silemithetho siyidebate mbamba lemakhaya nalemiphakathini si debate mbamba ithi yofika eParliament babe nawo belunga leParliament selivuma ukuthi no vele lo mthetho lona siwushumisile thina lekithi sagcina sabona utalimata live lo mthetho lona phambili sodovu nje muhle umthetho lo muhle futhi uyakhona nalokukhalimela lokungahloniphi bantwana kepha uphinze futhi utibute uthi labafathi sesidabathatha kuphi ngoba phela lo se-university njengawe kathi naye aqala ehla enyuka umfati vele ulapha phansi lapha la kufathi ngawumlanza khona ngabe sifanga imfundiso lethi lo mfana lo lapha phansi umhloniphe banele nangabe uyamthanda hambe ekhaya kubo uye kuyise nenini yobatshela sithi ngicela kutonicela ngikhuliseleni nangu uye kuyise nenina ngicela ngikhulisele nangu ngiyeda ngithanza lesandla sakho wena babe nawe wena make ungangishayi ngoba ngifuna ukukhuluma amaqiniso ngiyamthanza lo mntwana wakho lo ngithanza lesandla sakho nendlela omkhulisa ngayo ngiseta ubuya ngilohlala naye phasi ngikhuliseleni yena ngizawulungisa inkomo tawo sothi lapho bo 12 13 14 hayi bo 12 13 kulisemncane sesikhuluma ngabo 16 nje ukuthi sokuqala naye kwehlukanisa ngoba abanye uvile kujola abaqala ebale kubo 13 but nje kufana nalokuvota the age of consent bekungubani ngesizathu kufana nekuvota nje mina ngisatibuta kokuthi lo 18 ngoba umntwana na 13 nje nawuthi akahamba uvota uyathi uvotela abantu 13 12 umntwana usathombile yini kungehlisa lokuvota kubuyise lapha ku12 sitokhona kwakha live 1 lo 18 ingqondo yalona 18 ekuvoteni sikhuluma ngekuvota yini lela atawufike ayivote lehlukile lengethe entuwa ngilona 12 ngoba lo mntwana na 12 lo sagcwele emabele esifubeni so yakha i-decision isinakasonya ngumfana athi no ngiyele kuncwadi mina asibavumeli ngani kusibavula asibavumeli ngani kokusinakuvaleta ikola labantwana bahambe bawongena emisebentini basebente kubethe lento esibita ngithi child labor le ngoba siyam empowerisha nomle emaveni bo America baqala kusebenza abantwana abanabo 10 years asebenza uyatraina lo mntwana ngithi akade ukuthi ekseni uyavuka emsebentini uhole imali lenye utayidla lenye utayisave sine sikwenta nini sina free primary education which is a good thing sinaye uyisiyamthanza ukahle kukhona leke kwahlala khona phasi kwathiwa abantu babambadali le free primary education ialawa wena ukuthi musa kuyithatha le mali uyidle msevele lo mntwana year by year month by month wendele ukuthi ezikuna free primary education sivumela wena ukuthi ivula libhule kuyiseva le mali yalo mntwana for 5 years so that nangathi form 1 uyathi wena sisomsevele le mali seyitele so tawukhona ukuthi afundziseke ngayo ke awufika ka form 5 nobe nangabe usendawo emandla ukuthi usasebenza lo mntwana sotawukhona sinaqedza ka form 5 bohle umuthi nje kancane nasakubo form 1 ngoba sekudula dulile phela high school so uthatha le mali lo invest le yase primary noma ngabe beku 300 rand la uinvest ekhona nangabe uinvesta nje every month so athi uthatha yona nganyalo ihlanganise nanga umntwana soyombhadalela ecollege nase university yeah ngevakala mkhulu ubekiyevakala so lenza besithembiso siyithinsile ngiyakhumbula uke wangisendela imessage ngayo ukuthi ufuna siyithinze kunasisi ngathi bokhuluma lokunye ke lekufuna ngikugizelele kuleyo ndzaba leyo kunalomnye tsatse wethu nje lo wafike wangena
ayikhuluma lenzaba kukhona ukutona letincingo khona ngale kule nangizane yakho ngamtshela kwase ungena ngakima tobuda ngasho ngathi cha sitawufunda phunza futhi ngiyigcizele lenzaba le ingodi lesesinayo thine banele nyalo sesinengodi yokuthi sititshele kokuthi sithembu sithathwa umuntu wesilisa ngesimnguni ngifuna abakulungisela ola ngafaka la side yes uqale kuphela Qhubeka no ngaqhubeka mbo Nyalo sesinengodi yokucabanga ukuthi sithembu wena banele sithathwa umuntu wesilisa ngifuna ukucondzisa nalokho sithembu umuntu wesifazana hayi umuntu wesilisa ngisho ngani ngalokho ngisho ukuthi eSwatini kuthiwa indvodza nayifuna ukuthatha sithembu kufanele ihlale phansi nalabafati bayo labadzala noma nalomfati lomdzala imcele kwenteke ale bese seyiyamncenga iyambikela kwesithathu uyamcela uyamncenga so yambikela nasombikela kusho ukuthi so yamtshela ukuthi ngiyakubona ukuthi awukuthanzi kepha ke ngicela ukuchubeka nako nganazizathu nasi ithini ke lenkulumo yami le ithini akusiyo imali sithembu ngendlela yaso mbamba ngilabantu besifazane lendlela labahlangene ngayo kutosebenza lakhaya noma ekutoletha lempilo lakhaya lakubekisela into lelula bekathi nje lo tsatse nakakhuluma athi yena angeke angene esithenjini akasimayindi isithembu kepha angeke angene esithenjini semuntu wesilisa longanamali ngathi ke kuye mina sithembu akusiyo imali sithembu nguwe lo wakha sinqumo uthi njengoba lapha eNazarene bantwana labatalwa ko bebafana baba babili ngelanga emantombazane abe ngi8 mina ngakha sinqumo sekokuthi angiyi kuzinyo linye ngilendvodza lekhanzi nemfati munye mina ngifuna kuyotenzela kule ndawo ufike ngimkhanze anemfati anembatho so uthini lo muntu lo uthi ngiyokwenza kuye ngidawo sinangifika kuye ngifike umthetho angifuni ungakhelela ngicela ungikhiphe uyongibeka umuntu wami lapha ngitadondlela abantu babami wena kwakho ukuthi nangimemeta ngisina inyoka ugijima nendvuto oshaya lenyoka khuluma nje inyenti ke leligama lelithi na inyoka nangabe uyangumva nje nasokuzaleni ngoba ngandeka ngisho inyoka mbamba sina inyoka ngenteka ngisho ukuthi lo muntu wesifazane uthi angithanzi nehlane umuntu wesilisa lokuthi kuba seceleni kwami ongena amalanga mina ngidabo kubitana ngikudzinga ngoba vele ingadi yami ayidzingi ukuthi ongena amalanga selo ngiseceleni kwakho nangiva ukuthi nyalo ke sengiyakudzinga ngakubili bakhona abantu besifazane baba kanjalo abe nendloti ledvuna nje angumuntu wesifazane vele kangoba noma ungamthatha ungaphela neminyaka enhleli naye landlini akanenzaba yena uva ngathi futhi ukahle uzuthi ibute sikwendekani khona la athi ingahle kusho ukuthini akasi hyperactive sexually yena uva ngathi imbita loyo ukapi akusiyite imbita ngumuntu uyaphila ngiko ngakuchaza nacana nyalo ngiyakuchaza ukuthi nine lokunye lokunhlupha ngilokuthi seniyangebuhle aninako ukuthi impilo lokunye lokusenta siphike lama divorce abe setulu ngilokuthi asinako ukuthi kukhona nanku labathi ngisilumbi sex drive ingcono isex drive nangabe isetulu yakho wena uwesilisa kunekuthi utawuthatha umuntu wesifazane lo taba nesex drive utabophuma emsebentini uyodlala emakhadi udlalele ukuthi akumane ekhwalala ukuthi ngahwalala kuhle ubone sinyalo ke ngidafike ngikhaze sekacansukile sekalele leni ngoba sowudama kwehlisa lamalanga lo tawumbona ngawe sithi ngalisanga kulento leti hey ngoni lisango lokukhuluma sikhuluma ngale ndzaba leti sikhamele naba abantu babethu labanabo 12 banabo 13 weminyaka lababafana banganohamba ngale ngqondo ukuthi wabona umuntu wesifazana wabona imvombi yena soyagijima uyosoma umsomela ini banganohamba ngale ngqondo ukuthi yena atitshele ukuthi mina ngiyadada umuntu naso uhlala naye sekangumfati wakho kuphela yonke lengabu labonayo ngesikhathi alapha esigangeni ujikabe ngisisi wakho la ngena futhi ajikabe ngisisi wakho naye bese uyathi khumbula ukuthi uyathi mama bengamdzingi mina umuntu lokhanyako bengidzinga lijali litopele ngelibala udase wenda njani ngiko sidzinga lusango sitokhona ukuthi sibekhamele labantu babethu bathi ukuthi likhaya impilo yimfuyo nesihlahla ngeke ungive nakhona lapho lesihlahla nalemfuyo into letimbili ekuhlanganiswa kwakha likhaya uyangivanga ngalenye ilanga chubekana nomuntu yeah ngiyathi angisingetha lo ngefa so hey
Uvile, what is he saying? Nyalo, one person is somela the fast action as is someli the future. Is that what you said? Usemuva ukahle usele ngale soyibona yini. Yeah, back. Some good. Question lekhona la. Sesi technician is time off with it. Meaning yekutalwa uphume ngetinyawo. Kusho kuthini ukutala uphume ngetinyawo? Ngachaza ngathi noma ngavakala kakahle ngathi mina ukhona umntwana lokhanza ukuthi utelwe ngumake lonendiki. Ngathi indiki ayibi kuwo wonke umuntu wesifazane kepha linyenti lebantu besifazane ikakhulu kade la ku Southern Africa region banayo indiki. What is indiki? Indiki ibangwa yini banele? Indiki ibangwa ndawuthi into ngiva yonke into lekhona leku universe ihamba in a cycle. Yonke into lekhona ihamba inese ngisho nenkomo na ungayibuka na ingene esibayeni na ingena nje esibayeni itawungena yenyuke isenyuke ithi bese iyalala nenja yenda njalo kuze kuthi ushaya sidididi nje ulingisa nje ifuna kulala kwende njalo nemanti kanjalo noma ngahamba ngemfula asinakafika la kafika khona ente esitungile ethi bobuka tayona buke majeriko nabangene esontweni benta ubuke netangoma benta logijima kusho kuthini kusho ukuthi le emuva kulokutaleka kwethu kule spirituality sethu besibamba le center ngiko na ubuka indlu yakagogo thine besagaguqa sithandaza uyiround besiba nensika la ensikeni ngilapho khona donke letinto tisime khona ngobe tisime la ensikeni nje tibekwe lapha enhla emsamo. Bundiki ke buyini busimo lesiba sipho lesiba khona kumuntu wesifazane lesingaveli kuye sibonakale kepha usibona ngalomntwana latamdala kusifune ndilo make. Number 1 angatala umntwana lo tawuphuma aneminwe lesithupha kanzi iminwe yemuntu isihlanu. Shokuthini shosi lo mntwana lona leminwe lesithupha le akafanani nebantu laba normal. Shosi lo mntwana loyo unesipho tsite lekufanele nangabe nihlakaniphile nikhonile kusilungisa ndakuchaza ukuthi silungiswa njani. Nangabe nikhonile kusilungisa shosi lo mntwana loyo impilo yakhe emhlabeni seyiyakwehluka kulabanye abantu. Number 2 utala umntwana lo tawuba liphahla angabi liwele. Buphahla yini ngilokuthi kutele umfana nenvombatana bundiki lobo leni ngoba buphahla buyaphahlana leni ngoba buphahla busuke bushoko ukuthi kunesimo lesikumake wabo la silanze ekhabonina sita namakwakhe ngindeka nawuthi yabuka lemva kuloma kwakhe ukhanza ukuthi mkhulu wakhe lo make walomuntu beka ngumuntu la bekaphiwe kwathi tihlahla nekusita abantu ngeke bese bonke labantwana labawutalwa sebathi tihlahla lo munye utawuphiwa ukuthi akatala ngisi gift lo munye utawuphiwa ukuthi akatale umntwana lo taba nenhlanhla nje imali lo munye utala umntwana lo taba nenhlanhla evule ma business lo munye utale umntwana lo ngeke eme empilweni bakhona abantu labangagcina standard 2 but lepho ngeme empilweni angeme mbabu uthi ubuka indlu yakhe lo munye ukhanze ukuthi usebenza lapha emarket kamanzinya bekise uthengisa nje ema vegetable kepha nangombuka lo muntu ukuthi ucontent kanganani wakhile ufuyile wena lo sebentako lo hlala esitulweni leswingako ufile dikwelete letingazithike phela trust lo muntu uphuma kumake lo nendiki lendiki yena iphume kuye yathini yathi awuyuzwe ke nalempilo banene bakhona abantu leskusukela abakhona emhlabeni zange wangena esibhedlela olala khona akazange kanje wadimithwe esibhedlela nekuya nje ukuthi ayise ukuthi uyagula unemkhuhlane akuzange okwenteka. Umkhulu wami wangena washonela khona. Asisinaki isipho sempilo. Siya-expect into lenkulu empilweni kanzi kukhona abantu lokungikhuluma baphila nge-oxygen. Nawungaya etibhedlela etinkulu lekubo government bakhona labanye lokhanza sibane inkinga yetinso. Khanza silo muntu wentana babo kuthiwa yini yabo dialysis. Lo muntu uselayinini ngabo 2 am yena uselayinini lokuthi selayinini lemshini wena ulanga ngaphandle uyahamba uyozube ngumkhulu ungakakwa kwenta lokho. Lo mnye uveke usunenkinga bomo prostate cancer and say last level lo mnye bo cervical cancer lempilo nayo isuke isipho sebundiki iyodwana ngoba khona labanye abantu lophila abe nabo 90 something eminyaka lo munye ekhaya kibona ngathi uyababuka abafiki ku 60
lo mnyama afika ku40 ekhaya kubo nje ngisho namkhulu akaza ngaphila ubaba wakhe washona na 25 eminyaka manje besatele yena make ushone ana 27 gogo washona na 36 abafikanga ku40 khona abantu lababa kanjalo Gogo na 36 kuyendeka lokho uthi gogo hamba emhlabeni ana 36 weminyaka ngithi inaloko kuyendeka kubendi bese kubangina ngomntwana nangilota ukhanza ukuthi wonke umuntu lota emhlabeni uta ngenhloko nako lokho siyabuchaza ngilanga nje ukuthi leni yini lento umuntu nakade awuvela emhlabeni kupitathi aguquke etengenhloko angedi nje sinome kanjani uthathe nje inyawo takho banele utshengise ukuthi wena uluna nje njengoba umthe utibeke la uthi ngifuna kutangeta ibuni mina emhlabeni ngeke kuze kwendeke sita ngenhloko kepha bakhona abantu labetangeta inyawo bamguqule esibhedlela lo mnye ukhanze ukuthi mhlambe vele umhelo make umbambe asekhaya agcine vele lo mntwana seka nako lokho ngicabanga ukuthi kuyawudinga nje ukutholela isikhathi ngenye ilanga lokubuka lokuthi uyathi ukuthi kunema sciences ethu thina singemaswati lohlekako na ubuka nyalo lendlela sesifunze ngayo ukuthi ngabe bekwentiwa yini lento labenta ukuthi make nakavuka ngomhelo alenhlangano kanti ufuna awubekele embabani but awuthatha liche balibophe ensondweni ngensondo bese balibopha lalukhalo uyawungena embabana ngabeleke ikule science between lo lukhalo neliche nensondo lo munye ukhanze ukuthi lo make at 4 months lo mntwana ufuna ukucitheka ufuna ukuphunyelwa siso bathi akutholakala liche lengwenya ngibani yena lo wafika nale science ukuthi ingwenya vele iba neliche ngoba likhona liche leliphuma ko engwenyeni nalihlinzwa sasale liche lelo bese nimkhunga lona lalukhalo ngeke lo mntwana naza acitheke kusuke kwendekeni lapho yindlela yethu yayitolo thina singemaswati lenyalo na ungasiqoqela abantu babethu bamangala sibona sebafuna ukubuka ngale science kanzi iscience yeswati nescience lele siyifunza ngeke ngikhala ngebantwana lesibalele bafunza kona baya ku university afunze umuntu imedicine ahambe ayosebenza lapha kubo government hospital ayosebenza na kuma private hospital kubethe ngisho namunye lo tawusuka la ahambe aye states ayofunzela le medicine abese uyabuya la athi wena sihlahla semgwava nawe sihlahla semorange nawe sihlahla samangoza ulikhipha njani leliphanado lelitawuba swazi made ngoba emashayeni ahamba ufunza le kubo Cuba ahamba ubuye le Cuba awungena lapha ehlathini athathe ihlahla leseshayina akhe emaphilisi ngesihlahla zaseshayina. When are we going to start decolonizing education yethu ukuze nale mfundo yase university kusingene lokuthi na wenda ipublic relations utaba ngi-PR noma wenda ijournalism kusho ukuthi ubuya ku generation lapho khona bomkhulu nkanti lemva bebathi indvuna mhlambe emangweni lokusho ukuthi bebasikhuluma sesemango bekuthi noma ngakubito esive kusukume yena njeke ndvuna abike ukuthi osenikhona bese ubikela longangababe esikhulu ukuthi awusebesikhona sive sakho nazi songakusukuma ke usikhulumisa wena lento seyifike kuwe ifika ithini isota usebenta uorganization ube ngipublic relation sisakunaka ilawo magithi lango noma nje nyalo sotshela nje singene esikolweni ngiyafunza nge-PR emva kwaloko so nako tiyaduma tiyoshona lembili bundiki futhi biyenteka nganako ukuthi ukhanze silomntwana udelwe ngematuba naba bo babe America vila kade kuthiwa abatala lematuba akuphumanga tinyoni lo mntwana uphuma letandla tsuke timhlophe la ngekhathi kangangoba ukhumbule ukuthi umuntu nakaphuma isini sama kwakhe uphuma fumbethe noma ungativula letandla uyativala kusho ukuthini uphuma nesipho esiswini sama kwakho ukhona ke lenye info lesingakayinaki because of iwesternization nephinze futhi because of iChristianity. Asikanaki iqiniso lokuthi wonke umuntu lokhona losemhlabeni lophilako kunesipho laphiwa sona. Mane sipho semuntu kutanaso emhlabeni nive kahle. Lesipho salomuntu wonke umuntu unesipho laphiwa sona. Bamba lo. Mane sonke sipho umuntu letanaso emhlabeni simakwa kufana nathishela wonke umntwana uye classini ayofunza. Mane kuphasa komntwana kusephenini yathishela ukuthi uthi te ku correct noma ku wrong lokho. Kukhona isikhathi lapho khona maku wakho yebanele bekashumpa asembhedzeni esibhedlela ndakubekisela ukuthi bese kusele 30 minutes ukuthi ute emhlabeni kwahamba kwasala 5 minutes ukuthi ute emhlabeni kwahamba kwasala 3 minutes ukuthi ute emhlabeni at 2 minutes tawuhlangana abantu basekhabo maku wakho nebakini nebakubogogo lotala make nebakubogogo bolotala babe bese bavumelana ukuthi soyahamba ke lo mfana lo wacelwa nguzibani banyana kusho bona simphathisa ini emhlabeni lata uphila ngayo
Kuyenteka lesi sikhathi kanze silabantu labo kuleyo meeting leyo kusuke umsindo bangavumelani ufike isikhathi sekude emhlabeni uphuma uhambe awukaphumbathi lutho ngiko kunebantu labaphila emhlabeni athi mzukwana ahamba emhlabeni uve embangweni bathi siphumulile kusho ngisho nebadali bathi sibonga lokho ukuthi sokuhambile emhlabeni ngoba hey bese siyinhlamba lamangweni siyabonga ukuthi sesiphumulile kusho ukuthini kusho sinomuntu waphuma esiswini angakafumbathi lutho ngiko itolo umuntu bekasinakatalwa bekuhanjwa anganikwa libito lakhe bekuhanjwa kuyofuna kusuthe ngabani lo Yemnguni shothi nebangifumbathi si-YouTube channel. Hayi guys hayi no ngiyavuma. Kungendeka bakufumbathisa i-YouTube channel kungendeka bakufumbathisa inhlakanipho tsite yekusheshe ubone izinto leti tawendeka ngoba nyalo nje ukhuluma nga-YouTube channel kungendeka sisakhuluma ngaye la kanzi kungendeka nyalo sokucaleni kulungisa izinto leti yofidwa lapha ku-AI leti tabe liphathelene nathi singiswazileni lesitawuthi siyangena ka-AI sikhanze ukuthi kusivetela abanele lapha sekusivetela le content ngephansi shothi ubhukuhlanipha kokusheshe ugijimele izinto lesengathi naki thini khumbule ama-computer aqala athi ba kwabade abantu laba wanakako mina nje ngikhumbula mlungisizwana the late ngathi bekasebenza yapha ngashiya kubongwane parking nguye la bengicishe ngimati la bengazi ukuthi uyawathengisa ama-computer kusengena ngalamakhulu labasheshe bawafunza isikhathi lethu bathi khanza baba nemabhizinisi vele ladlondlobalawo ahamba sayangena ema-computer konke kunesikhathi nema-cellphone uqale saba nabo manyoke nabo banibani kwaqala lababili labathathu bahle bawacupha bawathengisa ahamba le nhlakanipho yekusheshe uqale izinto ungemi bakhona abantu labaphiwa lokho singete sati And when you search Gemini vele kuthiwa biggest podcast in the country ngile noma ungasearcha kuphi vele hey no Diyabuya Mnguni asibuyele ebundikini bangathi nawe usocetsile yini khona ukuchaza asikaqethe ngebundikini ngichaza kona ukuthi kufana ke nebantu labafana nabo babevila kade lo waqala lisondo lemajeriko lo muntu lokhanza ukuthi kufika kwakhe emhlabeni utawugcine aqala into letaba nebantu labaningi labatamlandzela kusuke kutaleka kwakhe lo muntu angatale ngendlela lelula nje leconzile kufana nani ngibekise ngalokunye lesekutiyatile kufana nekutalwa komuntu lotaba inkosi even noma lotawuhamba abe ngipresident even lo muntu utalwa afihlekile angumuntu njengabo bonke abantu kepha lempilo yakhe asakhula yena iya ngekushintsha leni ngoba lo muntu wafumbathiswa info tsite lengekho kulabanye abantu ngiko ke ngisithini angikubekisele ngento lelula nje ukuthi ngisho ukuthini ngithi mina lokhu kuba kulomake walomntwana kepha kuphuma ngalomntwana kuba kubani kuba kulomake ngiko thina esila evenge noma ngabe kuthiwa sekufika isikhathi sekokuthi kubekwa inkosi akukhethwa umfana ukuthi utawuthatha indvukude kuhola live kukhethwa unina njengoba natawubekwa sikhulu akukhethwa labafana kuthiwe ngibani lohlakaniphile kukhethwa unina ngesigaba sakhe kuba kulomake solo ngichaza lokho ukuthi kuba kulomake manje kubese kuphuma sekubonakala ngalomntwana ngoba nguye lo bese ubalihlahlandlela kanzi likona lesipho sisuke sikubani sisuke sikulomake lokuhlonipha ke ngiko sitawuthi sinendlu yakagogo siyalobola gogo khulumani bogogo yeni nebantwana senihloniphe kusendlini kagogo la le feminism le feminine isho ukuthini isho ukuthi indlela yekubusa the mothering aspect bundiki lo ngiko kunelanga kunenyeti lilanga libitwa ngamake ngobe ngilo lelisina livela ngisho netini sesiphumele ebaleni ngisho netine nentuthwane liphumele ebaleni netine netinyamatane tiyaphuma tiyakudla leni so uphumile make wakukhanyisa umhlaba sekufuna siyophila lekuphinze futhi kusithathe kusise kuphi ke kusisa endzabeni ukuthi kufuna sigcine sifike lapho khona sitawukhona kuhlala phansi sinake indzawo yemuntu wesifazane even kunyenti lesikwentile na hulumende kunyenti la kwentile nje na ubuka kokuthi ikakhulukati ingwenyama ekukhuthateni kokuthi bomake nabo banakwe kungena etikhundleni tsite uningi lesekwendile lokufuna ngabe sikushayela lihlombe kusena lomunye umsebenzi lekufuna ukuthi siunake ukuthi make nguye losuke athwele yonke into ngabe kusangendo lelule umfelo kulikhaya lelinemfelo kati lomduna alivakasheleke indvodza nje lefelo kumfati noma ayine mention
bedlula lapha emgwaqweni bantu bayebo babe bedlula kepha likhaya lenemfelo kati wesifazane lihlala nedivakashi likhaya lapho khona khambe babe kwasala make bayeta abantu batovakasha impilo ichubeke kepha likhaya lakhambe khona babe kwahamba make kwasala babe nangesintu sethu nje indvodza lehanjelwe ngumfati esintwini kusuke kunetinto lekufanele ukuthi asukume kucala ayotitsinzitsa atifune ukuthi leni ngoba ngesimo sempilo kufanele kuhambe babe kude make ngemuva leni ngoba phela make kufanele anake labantwana abanikele imfundiso abekhute futhi baze bafike esigabeni la kabona khona naye make ukuthi cha sebasesigabeni lapho khona nendvodza yami bese yendlulile nayithola mina noma sengingahamba ngidafike ngibike ukuthi cha ngibakhulisile bakhule ngesandla lesingiko sibathanza kakhulu bogogo kunabomkhulu leni ngoba gogo unaso sandla sekunaka solo ngichaza indzabe ukuthi bundiki bungena njani ukuthi bube ngale kumake kakhulu bungabi ngale emntwini wesilisa kusipho ngiko lo mntwana lo tawuqhamuka ngetinyawo usuke kuyinkomba ukuthi kunesipho lesilakuma kwakhe lesingafuni kokuthi singanakeki itolo ke bese uyanakwa noma kwakhe nangabe usengakalotsholwa kutawufuna ingoma alotsholwe nangabe besalotsheliwe kufuna agidze leni ngoba kushothi ngunye lo takwakha ibase yananga umntwana lotela guys Mnguni, before we forget like the last time because bayiningi nebantu batafuna ukufakela petrol ngicela nje usho inombolo yakho nokuthi utholakala kuphi bese siyachubeka inombolo yami tihlukene kabili nginenombolo lethi 7606 7049 lekuyinombolo le ngicishe ngicabanga sinasemsakatweni ngiyaye ngimbide lofuna kushaya kuyo angangishayela manje nje nginkinga ukuthi vele akwendeki ngihlale ngidudene licingo ngenza bayi ukuthi kunengilo khanza ukuthi kuyimisebenzi nakwendekile wangishayela wangangitholi nangabe kuyindzaba vele kungasho ukuthi besivuselana nje uyawubhala iSMS ungithole nobeke nangabe ukhanze ukuthi into lenze lofuna ukuthi siyikhulume vele uyangena ka WhatsApp mina ngitholakala ku 79221 naka Facebook ke ngikhona lethi ungusamukelwe simelane nakhona labanye baye khona ukhanze ukuthi soyabhala uyabuta lokho lakubutako ngiyaye ngente isiqiniseko sokuthi umuntu lo ngibutile ngiyamphendula ngiko mina isikhathi sami sekulala ngilala nga2 ekseni ngiba nesikhathi sekwenta imisebenzi yami be nesikhathi sekubhala ngibe nesikhathi ke sekuphendula abantu kuloko labe bakubuta naloyo lokucabanga ukuthi mhlambe khona la kafuna ukuthi ngimsithe khona. No, Mnguni. And also for people that have been asking, Guti, how do you get monetized on YouTube? Our contact details is down on the description. Now, funi one-on-one consultation on how to start a YouTube channel, anything YouTube related or content related. I'm willing to help you guys. Link down on the description below. Sesibuyile Mnguni, inzaba. Yeah, and also people, if you want to market on the show, the details, use the same details. Now, because we promote business and everything, you help us to keep the lights on, like podcast. Make sure you do the right thing, man. You hit us up, we see that's in the red card yet. Mnguni, inzaba yeklawula. Ukhona lo myelo obutile wathi kungiko yini ukuthi mina ngitawuhlawula umvana ngibe mina ngingahlawulwanga. Indzaba yekuhlawulwa ngilenye indzaba lengicabanga ukuthi yinze ebanele na ufuna nje ukuthi yona nje iyodwana singamthatha 45 minutes sikhuluma ngayo iyodwa nje ngidawubekisa ngithini into obona lokuthi vele ngikhuluma indzaba sibili kukhona umntwana lotalwa abantu lababili bamtale ngesencele akhule lo mntwana ate afike esigabeni sokuthi sangathatha umfati ngoba sowufunzele noma uye enyuvesi noma uye college noma soyasebenza ahambe ke noma aye emasonveni thite noma kusetayoni noma kusemajerikho noma kuphi la kangaya khona bafike bathi wena uba ngamadloti kufuna uyotithenga kufuna uyohlawula agijime ke umntwana abantu ayofuna tinkomo ahambe ayotihlawula kusengakhamba kwesikhathi iphinzi vele lendzaba ukuthi lapha ekutihlawuleni kwakho ngathi kwenakala ngiwa ngisi ku deep lo ukuthi nganje isikhathi leni ngobe kukhona lapho khona utawukhanza ukuthi vele kufuna ngihambe ngiyotihlawula awutihlawuli wena
ngoba wena uwalesibongo samakwakho ngalomthetho wekuhlawulo angathi noma uyangiva uwalesibongo samakwakho ngemthetho wekuhlawula ngoba awukagadwa wathi idalwa takini ngoba idalwa takini tinemacala ekhabo makwakho. Okay. Lekusho ukuthi nangabe uyothi hlawula kufuna uthole umuntu walesibongo sababo wakho kube nguye lo tawu hamba ayophahlela letinto lo tawu hlawula ngato atithengela kuwe atawukhona kamba uthi sebenzisa kuhlawula wena tibe titakho. Ngiyatihlawula. Awutihlawuli. Njengoba ngisho nje ngithi kutawusuka lo muntu wakubo walesibongo sababo wakho noma umnakabo babo wakho noma yena babo wakho athengele tinto la kuwe ahamba otiphahlela ukuthi sowutithengile la kuwe noma nakuthi inkomo angathenga le inkomo noma dimbili noma ntsathu atithenge nga 10 rand thenge kuhamba oyibeka le mali lapha bike ukuthi ngithathana imali naye ngihamba ngothenga inkomo nginangivutsana abe athi ukuthi mbamba nguwe lo wendele leni wendela si lento ayemukeleke leni ngoba into lenye lesingayinaka asinaki lokuthi umuntu is a spiritual being. The body yangcwatsha ibody bese kuba nento letimbili leti influence umuntu letingahambi nebody, soul and spirit. Kungumoya lento letimbili. Soul ubuyela kumvele incane, spirit ke ngiso lesibe sesiphinze futhi center letinto tiqhubeke tibe ngumkhuba longapheli ngemuva. Bese kuba khona umntwana lomunye lotawukhanza ukuthi akadzingi nalokutithenga yena. Ungive kahle. Leni ngoba nawuthi uyayilandzela lenzaba yalomntwana ukuthi as much as vele atelwe abantu lababili bamdala kabi. Manje inkinga yalomntwana lo ngidawuthi nje into uvakaleka kahle. Ukhona umntwana lovela emhlabeni angaveli ngobe bekufanele avetwe ngiloyise. Banele ngive. Loyise ucelwe lisenze kuye. Bohamba lamgwaqweni la dolobheni ngamanzini. Kwanje kwacela lisendwe kubomkhulu wakho bavuma bathi nanga lo mfana uhamba lapha edolobheni wahlangana nentombi wayisoma. Awathi nawusisomelene nentombi wasuka emithisi yakutelela umntwana wemfana. Lo mntwana wemfana akasiye wakho. Kunesalukati lesifune lo ntombatane atale umntwana wemfana ngoba kuyawuvusa likhaya laso lesalukati. Manje lesalukati ngoba kunemntwana wentombatane lode emasenze sekucelwe lekini kwacelwa wena kulabo mkhulu ncanti bakho. Bavuma bona ukuthi ningamthatha nangiya ahambe ayomdalisa lo mntwana lo lotawutala akasiye wakho banela akasiye futhi walonina walesalukati lesithumelo nina kuthi akayele edolobheni ngalesikhathi la engaso le dolobheni wadibana nawe ngalesikhathi lenidibene ngaso ngoba nawe bongathi kuthi uyapi bese sithi sine coincidence. Lo mntwana loyo ke nakayile kubantu mhlambe labathandaza noma kubantu mhlambe labakhona kusida but afuke bamtshethi noma ungahambi uyotithenga wena uvikelwe madloti akubogogo wamakwakho ngeke kukuside lokutithenga into longamane uyende ephuma uyokwakha likhaya lalogogo lovikelwe nguye ngoba nguye lo hamba ukucela. Ufana nemntwana wesifazane ukhona umuntu wesifazane lotalwa emhlabeni avele ngobe uyintombi eliqala. I-content nana nayo nje leyo iyodvana lesingayikhuluma size sibahlukanisele abantu besifazane tobona sishongana nasithi lo uyintombi eliqala kusuke kwendeke indawo bekusakafishane ngishaya isihloko kuso kusho ukuthini kusho ukuthi kunemuntu lo ahamba emhlabeni entiwe tinto tsite esikweni tangapheli. Ngiyabekisa ukuthi gogo lotala makwakho watekwa wangalotsholo yangaphumi naleso lamnyembeli wahamba ke emhlabeni noma wahamba nenzilo azilele emkhulu wangagezwa. Sekunenkinga ngenya lokuthi lapha la kahle likhona ukhumbulene iBhayibheli liyangivumela ukuthi kude umuntu osezulwini lokusikhuluma wonke umuntu lofile usenzaweni yekulinza ngiko thina singemaswati sithi umuntu nasimgcwaba inhloko iba ngalendlela ukuthi lo muntu nakavuka ahlala ngetibunu uya lapho khona bakubo basuka khona nawuthi nje wena wakamnisi kusho ukuthi nibesuthu uya lenda sile inhloko isho ukuthi nawuvuka uhlala ngetibunu ngibheka le nangabe ngemalangeni inhloko ithi nangivuka ngiya eEmbo nangabe benguni bosimelane ngaba wasebuhleni lekubosimelane kube wasegudu lekubondwande inhloko isenyakatho tinyawo tseningizimu kusho ukuthini kusho ukuthi niya le inhloko nasingcwaba umuntu iba ngalendlela ukuthi lo muntu nakavuka la ethuneni kuthiwa kukhala licilongo noma sobuyela kuba kubo utawufika nakahlanga ngetibuna ngakhona kusukuma ekubo labantu sithini la
sithi ufike ukubone lapha na ufika ngiko kunemehluko phakathi kwelithuna nelidliza neliliba. Ngiko amaswati ayitolo bekathi umfana lo safunza isikole nemfana lo sengamthatha umfati nentombi lesengakenzi ayiyi emathuneni kuyawungwaba umuntu awumgwabi umuntu lofile ngasiphi isizathu ngesizathu lesi itolo futhi umambo wakhona bokuthi abantu besifazane abaye emathuneni abangcwabi ungwaba emadvodza. Ngasiphi isizathu ngoba emathuna ayitolo nangayela inzabendu utafuka ukubone lo emathuna ayitolo bekangasinga lendlela lesekungiyo nyalo lokusikwele lithuna mbambamba li representa the womb lisisu li representa sinye ngiko bekugujwa into leyiseki la kuyongotshwa umuntu lekusho ukuthini lo make lo lethe le seed lengumuntu ngeke bese sohamba yena uyoyingcwaba le seed akuhambe lo mjuna ayongcwaba le seed ayifukamele lona lohlala ayifukamele ngike umuntu uyafukanyela. Why singasangcwabi kanjalo? Uhamba kushintsha kwetikhathi kuphinze futhi kube sekuba kungena kwemfundo nenkolo ndabekisela nje thine njengetikhathi tethu tisakhula besathi ukuthi umuntu nakayongqotshwa ngelisondo lithuna limbiwa nga 2 minutes past 12 am baqala bagubha leni ngoba sitalugubha lelithuna kuyoshaya 3 sesicedzile nyalo lithuna baligubha ngathunza mbamba ngayitolo bahlale baligathi kushintsha kwetikhathi. Itolo bekwatiwa ukuthi nanise emathuneni bomake batawulanza inzaba ngilamatshe lelitshe lo make wazi wathi uyalibamba laphunyuka la etandleni akalibutha ulibambi liche lenzaba ulithi lingawa bese uyalibutha uyaliyekela awusayi futhi lapha emathuneni emgcwabeni uphuma ubiyele ekhaya wena leni ngoba lelitshe naliphunyukela etandleni nangabe nje ngesikhathi kusasebenta abobabe eJozi bomkhulu eJozi likubikela liche eJozi lelitawuleka umuntu losenhlitweni yakho noma likubikela umuntu emndenini la wenze khona lo tawuhamba kabuhlungu emhlabeni so uyahamba ukutilela lokho nyalo kuyaphunya sebo make inzaba bombe bawabuthe wakhanze bajikelana ngawo ncaka kubeka la sisayilandzela jikelana manje. While we still on that topic mngoni lenzaba yokuthi umufu loshone ngengodi ungcwatshwa njani, maybe let's say car accident, I don't know, maybe mayini ugcotshwe liche. What's the proper way to bury them? Ngalokuthi lapha kushitiwe ukuthi siyakhula siyeva kuthiwa akangene ekhaya lithendele bangaphandle akagujelwane abantu bala ekhaya singakafiki nje kuleyo ngicela sicedzele nali labe sihamba nalo lengemuva ngoba silishiyelele kepha nje silichazile. Yes please. Lokuthi akusiye wonke umntwana lothi nakafika esigabeni sekuthi hlawula athi hlawula. Yes. Ukhona lo mnyele kufuna ukuthi kunako lokuthi utaleke kanjani. Okay. Bese sesingena kuyona lenzaba yokuthi hlawula ukuthi kuyendela lesisikhathi ukhanze ukuthi setiphumile kenyalo letinkomo wahlawula lo mntwana ukhumbule ukuthi kufuna sikuchaze nalokho wamithisa umuntu wesifazane lo yintombi lo ngatali wamithisa umntwana wemfana kunenkomo leti ngi5 le kufanele ukuthi ikhokhe inhlawulo le nkomo yesi5 le sithi ngumdzalaso kusho ukuthi wena uyohlawula ngokuthi ungene esibayeni senvodza ngalokungekho emthethweni ungakayitholi imvume nango ke lokunyelo sekuyingodi. Le ngoma lesibita ngokuthi ngumdzalaso ayihlatshwa ekhaya ngemhambo ihlatshelwa ngephandle kwelikhaya awumphatheli umuntu losedolobheni ayimarinate lenyama lena ayifakwe nespaghetti iyabiliswa nje lapha esigangeni noma lapha ekhaya nangabe iyaphekwa ibiliswe idliwe ayidliwa ngibantwana besifazane lasebathombile idliwa ngilabancane labasengathombi idliwe lasebateni leni ngoba ngumdzalaso ngikuthatha lo mswane ugezwe lelikhaya ugezwe nalabantwana lasebathombile bagezwe ukuthi asifuni kwenteke kini nabo lokwento yomuzibandanyana bese bayayalwa kuthiwa asifuni lo leni ngoba akusiko kahle ukuthi umntwana wesifazane angadala angekho emntini asakwendi nyalo sofa ukuthi kunemdzalaso wabantwana uthi uyafika uyikhanze islice ngisho nasena ilayishiwe iyiswa edolobheni iyoslicewa emva kwaloko seyifaka emaplastikini ngilo uhamba neyakakhe ngumdzalaso wabantwana sentani kulelisiko sentani silentani lesiko
sisaliqhuba kahle ngendlela lefanele yini. Asisatinaki letinto leti letenta ukuthi lelisiko kube lisiko lelihle la itolo. Ngiko itolo bekuthiwani lokuhlawula kwalomfana kusho ukuthi uyatishaya tisihlanu letingoma. Yimbama kusho ukuthi ngonile. Sengidawuthi ke ngikhumbule sithi imile leti ngumfana lo. Ngitelise intombi. Sengidawukhipha inkomo yinye lehamba ngemasondo ngiyothenga lo mntwana wami. Shothi taba ngi6 leni ngiko bantu labadzala bayitolo bebathi kunekuthi ungabe kuloku ukhipha le nkomo leningawe yini ungangethi kube nibilisa leyo memeta ngoba sevele sengumfati lo sesemabheka sikizi ngeta 2 ukhumbule sinangabe ngumntwana wesifazane yinkinga ke lapho ngoba ukhipha lo 5 wetinkomo ekusho ukuthi ungena esibayeni sendvodza ungakayitholi imvume bese ukhipha tinkomo letimbili tekuyothenga lo mntwana titodwa leti kuthenga lo mntwana leni ngoba phela ungena esibayeni sendvodza ngalongekho emthethweni kepha na utalise imvombo lo ikhanzise yephukile kusho ukuthi umkhanzise katele wamdalisa umntwana wemfana ukhipha inkomo yinye yothenga lo mntwana wakho nangabe umdalisa umntwana wesifazane ukhipha inkomo letimbili lenti betimbili wesifazane kuthi phela ngisizoyamthenga sobuya la kuwe wena ukhumbule ukuthi na utawukhipha leti inkomo lo mntwana asesemncane utokhuliswa nguwe lo tamkhanza sekaqedzene esikolo sekaqedzene asekolishi angeke phela betimbili ngoba sekufuna uphinze ungete inkomo tesondlo ukuthi lo mntwana ukhuliswe ngilaba sekhabonini bekuyindlela ke yayitolo yani yekunaka ngokuthi asingahambi nje sinisela emasimini ebantu insimi yendvodza awungeni ungakayitholi imvume nyalo lendlela lesekwendeka ngayo bayemitha akusabikwa netisu bayemitha sowutele lomnye uqhamuke ekhaya uphethe liswane bangalathi sowabaneliswane lo uphi lo mfana usedolobheni lomnye sekwehlukana naye nabosisi ekhaya bonke bataliswe bafana kude ngishona munye nje umfana lengeke ngasukuma nje ngathi yemaka ngisawuhambelani inkomo mina nabo sisibani baneniswane ngisawuhambela kude sikake zahlupha sisalihlonipha lelisiko sisahlonipha yini sakunaka indoko noma siva njengazuthi kusikahle sinje tiyapi lela tiya khona ngoba siyabona sithi climax yetshene nje esisenda ngayo bengichaza ini bengichaza na into lesiko lekuthenga ukuthi ekugcineni kwako konke lo mfana nasabuyiswa kulesibongo sakhe mbamba lo mnye uthi khanza sekamdzala bamtshesi yena sibongo sakhe awusiwa wazibandibanyana wena ufuna usebenze isibongo sakabantu bani lo mnye ukhanze ukuthi cha sewutithengile soyabuya ngala ayikagcini lapho kude isikhathi kusenemisimeto tsite lekufuna kusiyentiwe letawukhokha lo mntwana ngelisiko lelihle esibongweni sasekhabonina batomfaka la esibongweni sakubo leni sikwende ngaleyo ndlela leyo thina sike maswana sincenekela letalukati letigadzelo mntwana nalamakhehla kuthi atingamlahli atite naye ngalala sakangwanga khona ngiko sitawusebenzisa into tsite fire cards liqansi fire cards imbudi kubuye lapha kuthathwe liqansi ngala lethwe ngala kuthathwe ngala kuyise ngala kuthathwe ngala kubuyiswe ngala kuphume abantu ngale bete ngala baphume ngala nenyama bayise ngala siyancenga ukuthi hlalisanani kulomuntu lo umuntu mbamba utange bantu akamanje umuntu ete nje kube ingodi emhlabeni ngiko esikhathini esinyenti sithi nasilifunza iBhayibheli singakhona lokuliva sive njengazuthi lona lathi lisitalana ninanzi bese sidina lapho sibe nokuthi umuntu nakavela emhlabeni kusuke kusipho sivela uNkulunkulu vele washo wathi asitala nesandla kepha asinake ukuthi each and every society each and every culture inendlela bantu labafika ngayo emhlabeni labasuke bayintelelo nethi nawangena elicingweni lakho uthi hluphe ngeresearcher ngeTVT ngibekise nje lekubo Nigeria bakhona nabala bathi bangema Igbo labanye bathi bangema nakubogana kuneTVT emaseni labekaphila bekakhona nalakithi nakubo South Africa balekubokala heritage uresearch lendlela labantu genetically labatalwa ngayo ufika ubone lapho ukuthi uyathi kune science lesiyekele ethine sike masathi angayinanga ekutala ngiko itolo nangobuyela emuva abanele uthola ukuthi bewangathi nje umntwana nakatalwa nje bese kusuka babuwakhe namakwakhe bametal bito hey umntwana wami lona ngidawuthi uthando lwethu bewumthatha wena babe umhlome emhlane wenina nasekufika isikhathi sokuthi uphumile endlini aye naye kugogo lotala lonina amnike libito lakhe
athathwa abuye lakhaya kuyiwe kumkhulu kuyiwe kugogo lotala uyise bamhlomela ibito lakhe bese wena lakho ngosodwa lifaka libe sekugcineni la lamabili langa icala amathathu amabito emuntu uthethe carbonina sela kubo sengilalinikwe ngilabatali bakhe ngokuthi mhlambe bona bathanze emagama esingisi ngiMateyu ngiJeremiah nguJosepha ngiTryphina ngikheselina babuka lamagama ayitolo langa labekathandwa bonangizane bonkosazana ukuthi awube yiba nelibito lesilumbi tobonakala ukuthi vele uhamba ngesilumbi sabonkosazana. No tiyabuya. So singangeni imnguni nginaye lebengicelile ukuthi ufuna nakashona ngengodi kwenteka ini. Ngoba seva kuthiwa tender libe ekhaya and all of that. Ngicabanga ukuthi uyahe to elaborate. That's ake saba nengcebo la. Now out of curiosity ingcebo yathi and yathi ingcebo it's a sin to have sex in different positions, whatever, both dog style and all of that. So now, out of curiosity, I'm asking myself, ukuthi itolo bekukhona kwakhona vele ukuthi kube nema position when you are having sex or bekhala nje ziyalila ukuthi one position toti. Ingehlanhla lembe nami ngibuthi umbutho. Lolukhune banele ngoba na ukhuluma ngetindzaba tayitolo, ukhuluma ngetindzaba lemini nawe besisengakatalo. Mina lengingakusho ngilengikukhumbula kancane ekukhuleni kwami njengoba sengisele nje nabo 14 weminyaka ukuthi ngifike ku60 sekukhona mhlambe lengingakukhumbula lemuva lengingakukhumbula ukuthi i-African culture ayifanani ne-Western culture. Sinelo kuSlimatile nyalo sinyete ukuthi sithethe kakhulu le-Western culture sayenta yaba romantic ngalolu limi lwethu lesibusebenzisako. Lokuthi kufuna kube nalokuthanza kwekuthinza ngetandla itolo bekwatiwa ukuthi bantu lababili labathanzanako luthandvo lwabo bobabili ukuthi bayathanzana lubonakala nabo bobabili basenzaweni lapho khona bataba bobabili kuphela versus lento yebelumbi kokuthi abakhanza bambana la dolobheni kubanjene ngetandla kungena kubo KFC kuyafuntwana kusasa sokhanza umuntu sofunta lomunye kusasa sophuma ephepheni ukuthi bekani so nalo so ngiko ngesiswati leli khaya mbamba bekubangile impilo angathi usiyangiva yini le tindzaba tenu tekuthanza kugijima ngengqondo ukuthi fanele kwenteke lokhu naloku ngale ndlela yayitolo bekungasiyo indlela bekuba ngiko umkhulu babe bekalala ngale ngesheya kube nendvuku lamkhatsisini la kube nensika ngala bese kuba bantwana namake ngale utawuthi lo kwa mhlambe ngekudzabuka kwekusa aguquke umlo omdzala nendvuku yakhe bese uya make ngale solo ulele naye ugadzile ukuthi ngabita ngitsinzanini kwentekaza atumeke utawuthi nakayiva nje nakayithi uyathi sisekuthiwasa lengewela so ngacabanga ukuthi nakewela make aya lapha kunebantwana ngale utafike akwende insinelo kulesi sikwenda nyana bangasukuma phela labantwana bamangale sekwendekani la endlini ngiko itolo bekunale ndlela yakhona into lebe ingichaza ngalabantu labadzala bayitolo bona ngale ndlela labe bakheke ngayo abalingisi thine lesicabanga ukuthi letindoda esilumbi sitathatha sitisebenzise la bona bebathi ukuthi nangabe nginemfati lengimthandzako ngilijaha ngide sikhathi nendzawo lapho khona umfati wami sihlangana naye khona singaba sensimini likhabe libe lapha etulu siyahlakula ngiyakhokhela mina yena uyahlakula ngalesikhathi ahlakula mina ngikhokhela yena lapha emakhabeni kuthi khona lobukako lapha ngesheya naye utawugcina abona ukuthi angibabone basithela lapha ekhabeni kepha ngiyababona nabo sebayavumbuka sengenyuwa nesagila sami njalo ngiya ekhaya kwenteke ngiyolala kalazibani banyana bengikhokhela umbila nalazibani banyana lengingakayi kuyolala kakhe ngalobo busuku ngipheleketela abantu bani uya emfuleni ngoba uyavulapha kuthwala ndawufike ngimthathele lembida ngihambe nayo kulemfuleni nakakhala amanti ngikhaye nami nethi ngihamba naye ukuthi siya ekhaya nje ngiyombekela amanti ngoba ngiyolala kalazibani banyana ngilali bekuyindlela yayitolo ngiyothoda naye ngiyomthodisa ngibuya naye la bekunalendlela yebiciko bayitolo labe benta ukuthi labantu bahlale ba ahead of time lethi nenyalo unonga uthi uyaqabanga lokho laqhamuka liphoyisa likutshela ukuthi ipublic indecency licala lelo bathi akubopha mbamba
uthi bewendani lapha bathe umkami lokuthiwe aniyingane endlini anikakhini nifunani la emahotela akhona nentani yindlela lesilumbi lesifike sasithatha ngayo saphuma kakhulu kulento yethu yeculture kanti le culture ngiko itolo unanganaka le ndlela lenguchaza ngayo baningi itolo labantu abadala bebakhuleka kwenda leyo nto ngale ndlela kokuthi wena noma ngabe ubabonile udawesaba lokuthi ngibaboneleni kwecala lokwesibili usaba lokuthi uyathi kushuthi lento lena mina nangingafika kiyo vele ngifuna kufika sengimdzala ngisho kunababe ngoba lendlela lento lengiyo isho ukuthi ifuna sihlale sijudane nalo makwakami ngaso sonke isikhathi ngiko into lobo bakhanza lijawu likhanzela lina 45 umnyaka lisengamthatha umfati ulikhanzela lina 40 lenye lisengamthatha umfati lisete ngisho nentombi nyalo wathola nje umsebenzi na 18 weminyaka 22 so wenzile 19 umuntu wesifazane so usemntini wakhe 23 so ubuyile emntini wakhe ngeke email emnele nonsense nama wakhe uthi hlala phansi wena nami ngayekeliswa ngibona lokho seside indlela yekwakha ngiko nalabantu bana lesibathathe nje lobo bafati bethu basi nabafika kulabantu lesithi bomaketala esikhundleni sokuthi amkhokhele lo mntwana ukuthi umntwana nami usemendweni lapha kuyabeketela ufika athi nathi ingubo tisolo timele wena tiphelanga la ekhaya nathi ya neteacher takho tisehlede kanti itolo bekathi afika nje ahlaliswe malanga bemathathu kukhishwe umuntu ayobutele ukuthi ubuyeleni bafikelena abachaza babuyela bathole abantu labatamngenisa endlini bamyale bamtshela ukuthi wenza kanye ke emhlabeni wenza kanye noma ngathi uyoligeza libovu uyuza ukuligeza ligezwa wenza kanye empilweni uyokwenza kanye futhi ngeke utitshele ukuthi wenzile utshele ukuthi awukhompyutha nemlomdvuna umlomdvuna noma ngabe yatiganela lengaphandle wena wenza kanye umkhanze edolobheni emene ndwombo umtshele ukuthi lishonile baba uthi angikhanze ekhaya nangabe lona uyamthanza kubuya naye ekhaya ngoba emasimi asimelele ekhaya ngilendlela yitolo namhla shutha sithombe emva kwaloko yosebenzisa lokwezi evidence ine court of law yekwehlukana ekumnanzi mkhona ekumnanzi no cheating katseni sibuye enzabeni yemuntu lohambe ngengoti yes sitawusuka lapho singene enzabeni yelidlodi nani kukhona lo muntu lo la idlodi nelithonga babhala kanjalo konke lokho kunemhambo kunana into nayilekuthiwa ngumhambo webantu umhambo uqala ungumkhuba tsite lelo mkhuba ubangelwa yinto tsite leyentekile yaba nesici tsite lekufuna ukuthi silungiseke ngendlela tsite letawukwenta ukuthi lesici sibe sesilungiseka ukuthi sitawukwakha umhambo walabo bantu awukangivi ungivakanye la hey namhla ngathi udeep namhla mkhulu hey uhambe emhlabeni ngengoti kungaba ukuthi utikhungile udutshuliwe umitile inenza bayimandi nje sokwesikhuluma kanye ilanga okay ngoba umuntu lomitile lenye ingodi lesingayinaki nalendlela esibese sisenda ngayo siyakhohlwa ukuthi umuntu unakamitile indlela labe kangcwatshwa ngayo itolo behluka ngasiphi isizathu ngesizathu lesithi emanti kuphela kwento leyadalwa nguNkulunkulu lekhona kubhamisa inyongo yemuntu emva kwemalanga lamathathu amitile ngike umuntu nakangamita namuhla kuthiwe ungene mhlambe edanyini ngeke amite nyalo bese bamfuna bamthola nyalo akavami ngangumhlolo wangena nje nyalo atawalanze amaphoyisa afike noma ngaleso sikhathi sathi awufika ngaso aqale afune abuye nangakusasa afune ngenteke emva kwemali kwelile langa lesithathu batamthola ngasiphi isizathu umuntu nakabanjwa emanti ayindlela lelula letawuthi nayimbambile umuntu abese wona aphuthuma ayobhamisa lenyongo emva kwemalanga lamathathu kwabhama inyongo yemuntu umuntu uyandanda uyetulu noma ngabe bekaselidzakeni lephasta ukhuphuka etulu kanzi umuntu lo sephansi lo buyabeva bomkhulu kepha nentelenyana bomkhulu bogogo bobeva nangabe kushone emkhulu akukapheli ngisho neminyaka seniqale ukudlabhatisa kabi into takhe noma emva kweminyaka lemibili mgogo sokukhumuleta inzilo senidlabhatisa into takhe umvese kathi angakangeni ngisho naphansi angakaguquki naphansi angangeni naphansi angakaguquki seniqala kwenta nje lento takhe kusho ukuthini kusho ukuthi umuntu longcwatshiwe ngaleli siko lethu inyongo yakhe ibhama emva kweminyaka noma eminyaka lemibili kanzi nakamitile 3 days
lokuguquka ke yini laba bakhuluma ngobogogo ngilokuthi seyibhamile lenyongo kusho ukuthi lo muntu usowenta kanjani so thethela uhambo lokubuyela kuba kubo ngoba nasimgcwaba uyahlala umela kuthini akubhame inyongo athi ohamba ayomukela ngiko na ufuna ukubuta lo usukuthathaphi studisha inyongo nasiteka umfati sitawufuna inyongo nagidwa umthimba sitawufuna inyongo senta umsimeto tsite sitawufuna inyongo wena nje nangasinyalo ubuyele ekhaya bafike bakuhlabela imbuti sitawufuna inyongo le nyongo futhi nangabe sesikuniketile utawugijima kube nesiphandle lesiphandle sike sishokuthini say sign in the physical of something in the spiritual ngoba inyongo sitayothela lamanti ayo siwasebenzise ngento thide sekutaba nalesifakazelo salesiphandla ke ukuthi wo bebamhlabele sekwathi wena ke kusinyongo wayentana so nangabe inyongo yesilwane ngaba yenkukhu ngaba yembuti siyisebenzisa thina etintweni leti spiritual salubamba lapho ke ukuthi kusho inyongo nakumuntu inesisindo thide kumuntu inyongo but nyalo mosisiphandla uva kuthiwa hey ngicela ningibekele nesiphandla ngingakhele nesiphandla kuhlatshiwe umuntu umkhanza kugaba isiphandla for no reason kugabagaba nje wena banele sifuna sifundise abantu babethu lemakhaya nyalo sekunento letinye lethengiswa kona la itolo tekugaba kufuna sibafundisele abantu babethu ukuthi kunebungoti thide bekugaba angive kahle labanye bathanza kugaba nakulokukhanza kubhalweni eligama lakhe umuntu ngide inkinga naloko mina kepha nje lengitama ukufundisa ukuthi asicaphele kuthanza kugaba ngaphandle nangabe lo mntwana umgabisa nje uyithandazele mbamba lendlu latayigaba ngoba tikhona letinye into letigajwa esandleni tibe tiyindlela yokubita imimoya thide le atawusi lo mntwana nasa misbehavior at some stage in life sitibute sileni kanzi asinake ukuthi vele lo mntwana waqala nini igaba nantona hlatigabako sandla nje kugaba mina nje kunana lijiva leligabile akusho ukuthi ngihamba ngayo isitolo nje ngawuthenga lijiva ngabuya ngalifaka la esandleni akusiko kanjalo awumanje ugabagabe nje kugaba kunenkulumo mina nje nazi kunesandla sangesancele kukhona lo isikhathi ukhanze ethi angalange sekule ayenkulumo ngo ngalesi sikhathi ngiyawakhokha angabi khona nalamtimbeni nangekho lamtimbeni shothi akekho nginyimi ngiyaphila ngiphelele ngaleso sikhathi leso abuya abala emtimbeni kusho ukuthi noma ngakunemuntu wesifazane ngimkhanza ula ungcuno ngedlule eceleni leni ngoba ngihlonipha kuthini ngihlonipha nababantu lengibagabelana nentotabo letimcoka ugaba kuyakhuluma awumanje uhamba ugaba nje emtimbeni ungathi usugabele ini fana nebuhlalo nje ukuthi wena sowubone into ethide nakulokho ngathi ngema Seychelles sokuthengile lapha sokufaka esandleni uthi ayithatha lento uyifake la esandleni kanzi kunebudloti lobungalungiswanga ekhaya lebisolo bububula lebaleni ngendeka kusekhabo manga ngendeka kubogogo lotala manga ngendeka kubogogo lotala baba solo buyabubula uyathatha wena dlubhe esandleni sakho sesiyaqala ke nyalo siyadibuta athi unalo uvethe ohambile lomnye soye kuyothwasa sobuyile kwethwaseni ugcoke isicephe uhamba la edolobheni ugcoke isicephe udla ichapisi uhamba la edolobheni ugcoke isicephe so uthanzana nalomfana lo namhla uthanzana nalo ngilile lidlodlela ngena lo lona nangathi wangena abantu labadala ngibaphi labantu labadala labamngenile lalabamenta kokuthi ashintshe bafana kungazuthi ngemahlabishi la edolobheni ngilile lidlodlela mngena ngilile lidlodlela ngena umuntu lelimenta awesilisa athanzana nomuntu wesilisa awesifazane athanzana nomuntu wesifazane athi yena mina ngene abantu labadala mina ngangena lidlodlela salukade kepha ngeke bese ngigijimisana nemadoda nje watshela ukuthi mina ngithanza umlomduna umlomduna nje umlomduna kimi ngiyamhlonipha mina ngiyathi silenge khazi kunagogo lophilako umuntu wesifazane unesikhathi sakhe lapho khona entanto yakhe khona nguye ngilalela yena mina ukuthi ngeke bese sengithine kombatha kwami nesenginaumbatha kumuntu wesifazane sengiqala nekune ungamane kube bantu nangihamba nje noma nabangibuka ukuthi iyadona ngathi buka clean ntombatane vele ngatala nentombatane kepha ngeke bese sengithi ngoba bathi bantu iyathi wena into yakho letinye ngathi uyintombatane nendlela lohle ukhuluma ngayo ukhulumisa abantombatane sengithi ke ngingazothi ngathi kungcono nami ngisale vele sengikhuluma nabo bhuti ngibabuke emehlweni ngihle ngikhipha nemehlo Hey back to indzaba bosasichaza ukuthi mina ngishona ngemandi ushone uhambe ngekhunge lomunye ukhanze ukuthi ngumlilo. So now iprocess ekubafihla ebangcwaba la abantu lo kanjalo kukodwa nako lokho banele kudzinga ukuthi sibe nesikhathi sekungena sikwenabele asikukho nje nyalo sikuthi ngoba kuyakudzinga isikhathi vele lokho ngisho ngani sinenge sikuyadzinga isikhathi lokho wena abanele kufuna thina sitawuhlala phansi nje sikhulume ngemuntu kuhamba kwakhe emhlabeni
nakuhambe make kwentiwa njani, kuhambe mkhulu senta njani, kuhambe gogo senta njani, bese siyihlukanisa ke lithuna lidliza liliba sobhuza mkhuzeni imgezeni izandla nezinyawo yeheni yemaswata nimboni wonakele uhambe emalibeni bathakatha bomkhize nabo mabhoke liliba. Yini liliba? Ufika nini na usemathuneni elibeni? Kukodwa lokho ngilapho khona utawubona khona ukuthi wo ngilena lento labenta kusibantu labadzala bathi nangabe usekakamthatha umfati usengakenzi ungaqala emathuneni yongcwaba, ngoba lapha emathuneni uyathanza kawuthanza utawufuka ule ecele liba kana leqiwa. Umuntu lohambe ngengoti usuke ahambe ngesiqi lesibi noma lokukhungile. Ngifuna ukuyichaza ke ivakale lento le. Ukhona umuntu lohamba ngengodi, kanzi lokuhamba kwakhe ngengodi uyawuhamba ahambe abuye afune ukuguculwa atoba lidloti leselingaphahlelwa didukulwane letite emva kwakhe. Awungiva bane, ngeke futhi uzongiva. Ukhona umuntu lohamba ngengodi owangicalela. Kunebantu ekhambeni kwabo le noma bayathanza noma abathanzi ngeke babe ngemadloti. Ngeta. Yini lidloti? Lidloti ngumoya wemuntu, the spirit, lo wendlulile emhlabeni, lo sendlulile esigabeni sekuba semathuneni, wendlula esigabeni sekuba semadlizeni, sewusemalibeni. Idloti Lesigaba lasakiso lesesing number 3 sisho ukuthi se usemalibeni nje leni ngobe se udvute nemathonga. Yini lithonga? Yini lidloti? Yes. Hey. Yeah, good deep. 1 hour 30 minutes. Lidloti ngumoya wemuntu lo ahamba, lobuya in a form of a spirit. Ngesilumbi bathi uya reincarnate. Angibekise ngento lelula. Kude umuntu lophila emhlabeni lona habit yakhe yedwana nje libuya kuye mangalango. Wonke nje umuntu lophila kophase emthuntweni langa noma uyesontweni noma uyi ihabit yakho lonayo. Isukela kumuntu uthite lo akwaphila. Seyekhlele kuwe. Nawubekisa ukhona lo munye lona ihabit yekushesha cansuka. Enathi angacansuka abese ukhulula sandla. Ayisuki kuye le character leyo lo muntu loyo. Isuka emuva. Ngendeka isuka kumuntu lebekufanele alungiselwe into ethite langalungiselwanga. Wasothi ngidawubuya ngale enga leyo. Wasubuya in a form of a child. Waba lo mntwana wakhulana le enga. Lo munye ihabit yemuntu le kulokulungisela kwakhe bekufanele sikuhlanganiswe mhlambe nemahewu esintu angahlanganiswa. Wase uya reincarnate so ubuya in a habit letakwenda lo mntwana wemfana utawuqala kunatha afunza eprimary. Anganathi ome. Asinoma ngawunathi lenze ngibute ukuthi lene angaka lo mnyaka qale kubhema seprimary. Yini leyo ngumkhuba. Yiko wonke umuntu lokhona lophila phansi kwemthuntweni langa unasathane wakhe lanayo lefa isingawulwa naye. As much as isithanza kunakathi nizabadala abanye abantu isithanza lekungena sikhulume ngalabanye abantu nasetincingweni, ngepha wonke umuntu lophilako unelidimoni lakhe lefa isingawulwa nayo on daily basis. Lo munye unelidimoni lekungafuni kufunza anake tindvu yathi kuthini ngwile phela kuna umgodi nange angawungiphinzi. Nokusasa utophinze futhi akhomije the same mistake boba thi njani la ngoba phela uyiphutha lelo ulibonile ngawulungisile akatenti ngumkhuba ulemuva. Ngitsini ngithi nomuntu unasalapha emathongeni lithonga yini is the eldest spirit. Angibekisi kunagogo kunamkhulu, khokho wamkhulu noma khokho wagogo sebuthonga lo. Kusho kuthini? Kusho ukuthi ngilendloti lemuva lengathi nangichaza manje ngichaza ngayicala embili lendvule lona alisukumi liyongena kumuntu, lisukuma litshele lo gogo ukuthi hamba uyongena kunangiya utawufike uphefumule ngaye.
na uphefumula ngaye kuthiwa uhlushwa ngugogo lotala unina kanti lo gogo lotala unina uthunywe ngilamathonga la ngemuva kwakhe lekubo bani bomkhulu wakhe bokhokho wakhe. So lidloti leli liphumako ngumuntu noma ngabe kuthiwa uhamba uyothwasa bungoma noma ngabe kuthiwa inyanga uyelapha noma kuthiwa ligedla libhutsa imithi leli dloti lisuke liphumile kuye lisuke lithunywe ngilobuthonga lobungena buthathe leli dloti. Lidloti is a messenger from Lithonga. ngiko labanye nabahlabela baze babe nengoma lethi ngihawukele thonga lami usite lidloti lami shothi ngihawukeleni nini lelapha phase sihlahla lenyamakhehla netalukani ngisithe nangigogo lelinyena ngithumile ngathi ake tato usihlupha mina ngoba naye akatati sitawenda njani yena ulalela nini nanti yena ngitshela lo muntu ukuthi ake usitshela lo muntu ukuthi kunje yena utawufike akhulume njengoba bashilo niwe sikhathi utambita ngasabeleni ngoba nasuka uthathisa kubani bani kati benzaba. Lidloti ke lihlukene kabili. Khona lidloti ligadza umuntu wonke umuntu unelidloti lakhe limgatsile. Nikhumbule angikhulumi in the Christian perspective ngikhuluma in the cultural interpretation of things. Wonke umuntu utalwa anesidalwa noma anesithundi thite lesigadze yena. Bese kuba khona lidloti lekhanza ukuthi lona hayi ukuthi litele kutogadza nje lita litogadza wena nje lita ngemathonga labeka nemsebenzi tsite kulamadloti lagadze bantfu awusangiva lamadloti lagadze bantfu angemadloti kanti sekunelidloti lona lelisimile ngibuya kulamathonga ngita nesipho lesitawulapha lo muntu kulobudloti lobumgadzile. Lekusho ukuthi selidloti lelita nembanze tsite letolapha soda mkhanza umuntu usobhudza ihlahla uyelapha lo munye kumsite ke kumthathe kuyomfaka esibhedlela uve ukuthi ngidokotela ngidokotela wenhlitiyo ngidokotela wengqondo ngidokotela wani budloti lobo ngoba na uthi yamlandzela udokotela lemvale yakhanza ukuthi kukhona umuntu labeke lapha lemva ngiko yena sekufike kona kwathi lo munye ngumfundisi uthandazela abantu esontweni athi amadloti madimoni budloti kwakona uthandazela labantu leni ngoba siphiwe lesingabuyi noma nganguphi sibuya kunabaya abantu lesiyophethela kubo ngale la siyakhona yebanele kuthi umuntu okwafika khona kepha mina engakutshela kona lokuliqiniso nje nama ngifikanga ngizibe ngisindlondo yami nje nawe lo ngayibona nangichaza awungeke ukhanzele lu uyawukhanza labantu labangemaswati labangile generation osuka kuyo nangabe wakasimelana nje uyawukhanza labantu labangilentalelwane yabo omkhulu wabo labatala bobabo wakho ufike kubo ungabadi. Uthi lona ngibani bese kuqhamuka babe athi ngumntwana nami iqhamuke mkhulu athi nami ngiyamkhumbula ngumntwana nami nami ngimbuke ngisiyamkhumbula mkhulu lotala babe nangabe ngambona nangumkhulu lotala make nagogo ngiyamkhumbula athi nabo bona sebangitshela ngebantu laba batiko lemuva asingayengi siyengeke nje ukuthi hayi umuntu angafa nje sekuphelile. Ngiko mina ngiyamthanza umuntu lo studisha itheology nemuntu lo hamba aye eBible school bese yabahlanganisa labantu labo bathi understand ukuthi there is different interpretation of the same Bible. Sithini ke la ngithi kunemdloti lophinze futhi ukubona ukhanze ukuthi sebutane sipho tsite. Ngicela chaza ke la. Nabo behlukene banele. Kukhona lobunye lobuta lo muntu wahamba aganga. Yona nje bekwathiwa nje kusiwazi waya kuye vele akude uyakagoca nyawo umsebenzi wakhe nje yena kubulala abantu. Shosi lendlodo lomuntu lafika lilihle wase soyaliganga selendani yenyalo sinoma wahamba wofuna kuliqinisa ngento lengasebenzi kuleli dlodi lase liyakhwesha lona lidlodi lifana zisontweni nje ukhanza umuntu umzalwane uthandazele wangenwa ngoHoly Spirit emva kwaloko bese uyahamba uyokona Holy Spirit uyakhwesha sale umuntu ayinyama but nangena lapha esontweni uthandaza ngetilwimi uthanaza ngetilwimi nje lo Holy Spirit akasekho lapha kuyeleni ngoba songcolile lo mlidlodi likanjalo likhona lenye inokhanza ukuthi lipure kulomuntu asuke ke lo muntu eve ukuthi kunabo gogo banibani lebo South Africa nje baningi ukhanza ukuthi kunetinyoka kuyethwala kwentiwa in kungenwa nasemantini kwentiwe in uthola nemali na wente in ahamba umuntu olanza lokho kanzi lento lengene kulomuntu yona ayisebenzi ngaleyo ndlela leyo loya uyathi gangela nje ngoba yena wabe suphambanisa indoda kubo ngendlela yakhe ungeneke nawe shu unjinge vele ube nemali usila kuhamba khona khambe usale unje
bese ke lokhuluma athi lento yemadloti vele madimoni ngikulo kungasilo idimoni ngoba nangasilo idimoni ngabe kude sono la emhlabeni ngabe ngisho nalo esontweni ude sono as long as kunesono idimoni bukhona ngiko abantu every Sunday baye esontweni bayothandazela basuke bayothandazelani abantu every Sunday kanti waphenduka nga1992 usuke bayothandazela ukuthi ufuna kubalekela namadimoni lamlandzelako leni ngoba amadimoni akhona everywhere ngifuna kuthini ngifuna ukuthi asesifunze kusibantu loku understand into utinake ukuthi yonke into ita inhle yoniwe kulomuntu bakhona abantu labathi inyanga yebanele lofu kubakhanze ezulwini kunentangoma lofu ukuthi khanze ihlele ezulwini hey kuba nazi ngiko iBhayibheli siyawumangala ngasifika ezulwini ufika wena ugceke uthathe kulanze abantu labantu iBhayibheli bamba bafika bakuinterpretele bakutshele ukuthi vele ku demonic lento lena ufike lo muntu umkhanze ahlele ezulwini leni ngoba uyobongwa ngemsebenzi labitela wona emhlabeni ukuthi uwente waba faithful wangafuni kufaka into lekungabitelwa tona ngiko kunemuntu longummeli ndofika wena uthi ngale profession yakhe kusho wafundziswa ukuthi akahamba ocambe makamne washo njalo emako wami ngithi ngifuna kuyoba ngummeli uyofundzela ummeli wathi hey bathi labantu laba bayezulwini bakhona abameli abakhanza basezulwini le ngoba ufukena wamela umuntu ngeliqiniso lo mnye wamtshela wathi ngeke ngumele kulento yakho le ngoba vele wonile ndafike lapha ngumeli usuke uphume kanzi wonile sinemsebenzi kunemaphoyisa lafuka khanza sezulwini nemasotsha nemawada kunabo thisha lafuka bakhanze basezulwini leni ngokuthi ngale profession ye teaching uvukene ekseni nga7 kungakashiwo ukuthi isikhathi sekusebenza wangena nga7 wafundisa abantwana esikhundleni sokuthi aphume nga3 nzambama waphuma nga5 nzambama wabuya nangemgcibelo nangesonto abafundisa uthi you have done well wende kahle umsebenzi wakho emhlabeni kunabo banele ngema podcast abo laba ungena ezulwini kuthiwe you have done a good thing letha into lefike ya educate abantu ngiko lela siya khona siyongena ngemisa nangemsebenzi yethu namtse liphasi lo podcast ngoba ngendike nguye lo ticket lakho lekongena ezulwini awungosiya sithini la ngitama kuchaza ukuthi le ndlela yokubese sohlanganisa yonke into uthi demon lokho mina nje ngiyaye ngithi nangiva umuntu akhuluma kabi emadloti athi ngemadimoni ngithi uyangisida mina ngoba ungisonzeta dude naNkulunkulu wami ngoba ngalesikhathi uthi lento ibdemon mina ungichallenge ukuthi angikhuthale ekuzileni angikhuthale futhi ekuyihlonipheni lento labangipha yona ngingayoni ngathi kusilala sengikhona khona sengicale ichapter lensha ngiyalembili nangabe nginikete imithetho la kwathiwa lokhu nalokhu awukwendi anginyuze vele ngikwente ngoba ngatshela kwathiwa lokhu nalokhu awukwendi nekudla nangabe ngitshelwa lokhu nalokhu awukudli ngiyathi sikuthiwe lokudla lokhu angikwendi ngiyahamba ngale yonhlonipho leyo ngiyangena enezulwini nangabe ngene kude inkinga ndahamba ngesogweni vele singathi siyaphi sonke ezulwini nangabe phela nithi lokunye kuyisana esihogweni lokunyekesana ezulwini asehlukane kepha ukhona lo wehlulelako lo ngiye nayo kwathi liqiniso sesitawuphetha mkhulu ngoba nemacassette ethu kuthiwa nimafilimu kuthiwa nimcebo yini lephelako ke phansi no ngeSwati kuthiwa yini sesiphelela nayo imililo la lama battery ethu bengifisa ukubuta nga something called the African calendar ngengeva bakhuluma ngenifike kanjalo bo Joshua Mapong lokuthi le calendar isebenzisa kwenyalo si off the system if we call it like that ukuthi thine i-calendar ethamba ngama seasons ngathi bathi spring is the African New Year if I'm not mistaken something like that ngicabanga ukuthi lokho nje wena banele kufuna utinikete isikhathi ungibide sesitokucoca ngako nje okay ngasiphi isizathu ngoba lokho nje kuyi episode le singamcetha 1.5 hours sikhuluma ngalokho uyathi kusilene nesizathu lesithi uyakhuluma ngako baba eMaponga uyakhuluma ngako na ingibani lo babelona wase South Africa Mkhulu Singizi uyakhuluma nangako na ungena nje ku Google uyakhuluma ngako manje yena ukhuluma ngako ku Southern Africa mina ngifuna sikukhiphe sikubuyisela kuSwaziland ngoba na ulalela Mkhulu Singizi nje uyawenta nalama example aSwaziland ukuthi eMaswati nje wona kusengiwo odwana la salandzela naku lekusho lokhu nalokho yabona kusukela emhlangeni yenqaleni kuye kuphi kafishane ngifuna kuthini ngifuna ukuthi lokho kuyindlela yokwati ukuthi sine singeMaswati umnyaka wethu awucala kuJanuary uye kuDecember umnyaka ngesiswati ucala kuSeptember ugcine kuAugust
lo mnyaka lendlela lohamba ngawo uhamba ngema seasons. Lama seasons wena banele ngikuthi sidinga isikhathi anetinto letentekako ngakuwo letinemisimeto tsite le kuleyo season lesuke ivelile kusuke kunetinto letinakwako letitawuba imisimeto tsite angibekuse ngento lelula sinaka inyeti sinaka lilanga sesinaka netilwane sinaka netihlahla kutawucomplete umnyaka lo angigijime nawe utobona ukuthi thine nje la sesikhona khona nyalo sithi sesebusika silala sikhona khona nje ngume kuthiwa ingwekhweti ngesiswati ingwekhweti kukhwekhwetela yini khwekhwetela kubutha sivuno sekugcina faka ikhathi emabele bese kufaka ikhathi sivuno lesivuthelwa ngephasi kwemhlaba sigcinelani ngalesivuno lesivuthelwa ngephasi kwemhlaba ukuthi sivuno lesivuthelwa ngephasi kwemhlaba asihlanyelwa noma ngangibani ngobe lo sihlanyele lesandla lesiphethele inhlanyelo lendlela lesavela ngayo lesandla kulobu inhlanyelo balesandla lesiphethele inhlanyelo ngolokutawubanga lenhlanyelo ibe nalokuhlanyeleka ngendlela letawumila ngendlela lekahle awukangivi lenhlanyelo nayiphethwe ngumuntu lotaleke kabi teleke outside marriage kusho ukuthi nakahlanyela emantongomane lamantongomane ataba nemahobosha lamanyenti leni ngobe lesandla labe siphethe lamantongomane nakuhlanyelwa sandla semuntu loteleke outside marriage lenhlanyelo yemantongomane nangabe kusuke umkami wasuka noma kusuke gogo noma kusuke emake kwasuka nababogogo nabalesi sinabo wahamba wayohlanyela kanzi usaya emfuleni wahlanyela letindlubu nalamantongomane asemfuleni kungaba ngumkami kungaba ngugogo losaya emfuleni ngaba ngumake usaya emfuleni yebo kuma period ngeke leso sivuno leso sibe ngilesi kuyagcwala emahobosha leni ngoba kuyatilela lo ngiko lokuvuthela ngephasi kwemhlabathi siyatila ngakubekisela ngento lelula siyakukhuluma nangayenye ilanga lokho lithanga liyahlanta kuhlanta kwelithanga kusho ukuchubeka kwempilo ngiko ngeke tinzanga dikhone ukuchubeka dihlante nakutawusuka umntwana lochama endlini atece kusuke umntwana lo semfuleni lokuma periods atece atiphinzi tiyasha yini leyo ukutshela ngesilimo ukuthi sikhuluma kanganani ngemuntu nyalo nje isikhathi sekuvuna emabele ayakhuluma emabele ayimpilo alive emabele ngiko lengwekhwethi silanza lokudla lokho ke sesiyakubisa sesilungisela ini silungisela naya inhlaba letabe isho ukuthini letabe isho ukuthi sesiqala kenyalo imitilo nguJune nguJuly isikhathi semtilo nguJune nguJuly sikhathi sebafelokati sekwethula tinzilo first week of August bafelokati bethula tinzilo leni ngoba ngeke size ziJuly sisusa tikhongwane kusho ukuthini kusho ukuthi sesilungisela umtilo lomkhulu sisusa tinto leti tawuphatamisa unomkhubulwane lefayithi asilethele imvula letawulethwa yini letawulethwa ukuthi sithume tintombi letingakatsinzi atikatsindwa tawusilandzela umhlanga initially bekungumkhosi labe uwe tintombi kaZulu nje basakwenta lokho as long as you are not a virgin awu yemhlangeni bekungumkhosi lothi if you are a virgin sicela wena uyosilandzela umhlangamlambo leni ngoba nanilanza lo mhlangamlambo nibiyana into ogitsa nawo la nibanga imvula lengazange yakuyaba khona ukuthi line litulu ikhalenda yethu ke leyo Tofuna uyibuke ngesikhathi ukuthi nakufika lenyanga le kusuke kwentekani sesingena ke kulokuthi spring autumn kwenteka nezo sikhathi sesingena ke futhi nakule movement yelanga nalenyeti a good example inyeti siyifunza njani sine singemaswati nangabe isibikela ngeminyaka lotako yagcwala yatsinswi yasiba mnyama yabana nangimake nangilothwela umthwalo linyenti litulu liyeda linenti yagcwala yaba plain kwangabi nalutho shothi litulu litaba scarce yenta licedo yakhongetela yathi noma yathi yacheka itshengisa litulu ukuthi linyenti
yaze yabheka phansi yathi itshengisa ukuthi kude litulo akunamvula noma yabheka phansi yabangazi ukuthi iyakhongetela kepha yakhongetela sakujeka itshekela ngesencele itshengisa ukuthi litulo litaba indlala ngenteka litawuqale line nithi nisathi nijabele ukuthi nali bese liyancamuka nobe kungenteka litawukuna ligcine seliletha imvula litawugcina limata lokudla lemasimini sibuka inyeti sibuka nalelanga ilanga linendlela lelihamba ngayo siyathi sinalichamuka naliphumela lapha ilanga ngabo May lashona le usho ukuthi unyaka lotako utawuba muhle la khwesha lathi hey kunelisizi lolukhona laze laphuma la chamuka selichamuka lapha hey kusho ukuthi kunelisizi lolukhulu lolutako eveni ngendeka utawukhanza ukuthi kutaba nekonaka nemonakalo lotakwendeka emasimini sinaka inyeti sinake ilanga konke ke lona ubukana ukuhlephula ubuke naletilimo ubuke naletinto letivuthwako bese sibuka netilwane October nje sithi imbala kusuke kutalana timbala December sithi ingongoni sibuke letinyamatana kusuke kwentekani letikhathi leto ngoba inkulumo leto September sithi inyoni suke kwentekani letikhathi leto sibe na February indlovana indlovu lenkulu yini leyo kwentekani funani letindlovana letikhathi leti ti symbolize ini ngalesikhathi lesi kule movement yale cycle yethu thina singemaswati kuthi ngako ukuthi sihlale nje impela ulethe nelitiya ulethe nejuice sithi sikhuluma sibe sikuhlephule ngakunye yeah ngiyevakala I think this ngicebo might be the longest podcast we've ever shot ne how long have we been rolling yeah we touched 2 hours I think Mnguni ngiyevakala ngosiyami singakhuluma kuze angadi ngoma ngaze ngithini so dining leqhamuka komandla ngcondweni yami the more sikhuluma and the more letinfo leti the topics wathinza ngiyabona ukuthi hey ukuthi asiyuze sifike ngisho egcineni noma singazama yalama conversations tindzaba tekufundzisa noma tekusherisha lwati ngelive nangesiswati wena Banele noma ungathi sita recorder for the next coming 3 years ngeke sicethe yo mine information lenginayo noma ungathi sitabo recorder every day kune information lensha lesingakhuluma ngayo ngiko ngeke ngifise ukuthi bantu labafanana nani labanayo lendlela yekulisakada lolwati bangavilaphi lokulisakada ngobe mina nginale nhliziyo lethi lwati na ulugodla uthi limata wena ngoba uyawuhamba nalo kepha lwati na ulisakada kufana nekuya ensimini ukuthi uyafumba nje ukhona lo lotawumila mina solo ngisafuna umfunzi lo yawusukuma athi yesimelane ngicela kuta emva kwakho ngifuna kuthatha lo luthi uthi naso uthethe umhlala phasi noma na uhamba emhlabeni kungasali nasi isikhala lesashiya ngibabe egama nasi isikhala lesashiya ngibabe edlamini sigqoko siyancinca kusala nje ukuthi inyanga bekusangaba banengi bantu lababe netinzima tsite labatidlalile labahambe kwaphela boba benivonjeni boba be lokugcoco boba be mfana sibili Prince mfana sibili labantu labo bahambene information le boba be AK Hlobo bahambene information boba be TV Mtsetfwa le kube besibasebenzisa labo podcast we will be rich as a country would be rich man and lokubhlungu mani Mnguni noma singabathwala labadzala man abayi understand lento ngiva ngathi beva ngathi sisiyadlala lana or something noma babuka lo mfana ukuthi hey nabo ke because I have a challenge le podcast with getting older people because nangba approach you can tell ukuthi they hear you ke phana abakuthatha serious yabo I've been trying to get ufuna uhloniphe Banele vele abantu labadzala na unganaka mina ukuthi ungithethe isikhathi lesinganani igcine ngivumile kude ucabanga ke umlo omdzala kunami no ngiyacabanga ukuthi uyahlonipha Mnguni but they just don't understand ukuthi ukhuluma ngani that's the thing ngisho kona ke ukuthi kufuna uhloniphe uchubeke okay ngalesikhathi ukuchubeka lo umchazela lo mnye ugcine sekabona ngobe bakhona labanye lababa ngidawuthi nje sibantu sibanako nalokuba sensitive ukuthi utangenta ngikhulume into lengafanele ngikhulume yakubona mina nje ngiyafisa ukuthi ngalenye ilanga sesike sente podcast nawe lo tabe akhuluma ngezinto leti very sensitive okay lo wathi ukuthi lo podcast lona angeke uze uthathe ujike esiveni
ngoba there is a lot of sensitive information ngelive le utibuta sinangathiwa sengihambile emhlabeni nale information le kuyakwendekana manje usisho ukuthi siyayikhokha but ne podcast angeke phela uyikhokha usoyikhokha ukuthi iya public siyifaka ku podcast ukuthi iyobekwa ibekelwa ukuthi kunebantu thite labamcoka even labangayi accessa nangayi bayi accessa noma kwamine ngithi le information lena iya accesswa probably 20 years after ngihambile emhlabeni futhi kufuna kuhlonishwe lo yes the contract yabona lo ngikugodlelana ngoba egcineni kwako konke utawuhamba lo lwati lo sohambe nalo sekude umuntu lo ophinze futhi alwati lo ukuthi luhambe nawo yo nako lelengulelele hayi mngoni mani asendeni show guys nithini singendi show lena live audience mcebo what do you say ngiyate emakhasetse kaphelile mina ngicabanga le idea le ma archives because the content angisithi priceless yes once the lwati you can share the lwati but the lwati kuthi ngavele libe ne red tape lethi yes besides red tape nje unangibanele nje ngikhuluma naye le content yalama podcast ifuna uyi podcast ebanele njengana kulothi kufuna sikwende why lokunye siyaku archive archivela kokuthi ndakubekisela sitakugcina sidevelop iwebsite letawunika lo muntu lo se-Australia noma lo se-England ilink ukuthi if you want to access this information naku sekuyavela ema-fees ngokuthi uyabhadala lo muntu uyangena sokukalelele lesikhathi ukuthi una 15 minutes alalele naye i-podcast naye lechaza nganako wolona ubhadalele ukuthi yena uyifuna yonke kulo 45 minutes utayilalela yonke kulo 45 minutes nangabe abhadale probably ngiyakubekisela let's say 50 rand utawuniketwa le information igcine kulo 50 rand shathi share safuna ukuqhubeka yabona ukuthi sesakhe ema walls la ngale lento ukuthi lo muntu ngale noma ngawuse Australia noma ngawuse Canada ezilengeza ukuthi ufuna ukungena noma ngaluswati ezilengeza ufuna ukungena center digital museum digital Dingcwembe lesagila lesi nje singangena ku podcast ngithole umuntu lesingaxoxa naye ukuthi size sibe kanjena sibade njani yasichaza lo muntu lona sengiyasichaza mina ukuthi lesi usiphatha sibe kanjena nje sani sisho ukuthini na usiphethe na ulijaha sho siqale phi lento siqale lapha lo muntu alanza lesihlahla ngumncuma lo lesihlahla lesi noma ungathi nyalo nje akuqhamuka umuntu aphethe isibhamu ngifike ngimvisite ngathi asibhange yayiphuku lendvule fanele sekwana asephuka lulu Chothi isibhamu seliswati lesi ngoba noma ngabe nathiwa push comes to shove ngamane lokungenani ngifake ilinge la ngilwele ukuthi asimane sicije ngala ngilobe sengiyahlaba ngoba sikhali kimi phindze futhi induku phindze futhi sikhali nanginjani ngala ngamane ngikumbele ngaso la ngibembamba ukuthi ngihamba nelibhambo hayi man guys isihlahla sesifika lapho lo muntu asakha khona lesihlahla sisifika la sichaza khona ke nyalo ukuthi lesagila lesi sehluke ngani kunasiya kona nje nasilebe sisiphethe thine ngeweekend kuthiwa Luyisa siba inangizane la siphathwa dangoma siphetha ayikho nasamniso ngaze mbenjisi leza ngisithole sihlala ebuthini aya ngisithole so yabona ukuthi lo muntu nakangena aye access le information kufanele abhadale say library leyo but mnguni ngifuna sendi live show mina like we sit like this audience we engage with people. How is that? No, it's fine. Mina ngithi bayabuda I don't have any problem. Walokunye ukhanza ukuthi kubese kuba nguwe wena le loyale kule live show ukuthi awudethembe ukuthi nase bangibuta ngidawuphendula ngithini. Mina noma ngathi avete babe 1000. Guys, send guys. If you wanna see this show happen, comment down in the comment section below. Now comment and have more than 10. Definitely, we promise, guys, we're gonna make this show happen. Like the podcast is the agenda. We're gonna get a venue, invite everyone, buy tickets, sit down with our big brother. Probably we'll have other guests. We'll make 10 comments. Let that means the show must happen. Ninga fig 10 more comments. Shorty this all I can do so that we can all come together as a community. We engage and all of that. But my brother, thank you so much. It's as always, it's a pleasure. Not unless but hey, uyabona mngukuthi lama episode lenzaba yakho uthi ushona past kakhulu ayisithi sonke
isikhathi. Cha emagama ekuvalelisa kungaba nje kubonga esiveni ikakhulu kade lokho ukuthi balusekele lo msebenzi lo njengalo ngoba akusho ukuthi bendela wena ebanele. Yes. Mina nje ngeke ngithathe ukuthi nangibona lama views ngibona nalabantu lo hlangana nabo la emgwaqweni benda lawo ma comments kungenda ngibone ukuthi isive senkosi siyafisa kuthola lwadi manje abadlo sibangathola kungaba khutsata nje ukuthi asichubekeni kude lo watiko akusho ukuthi nami ngoba ngilapha nje sekukhona le ngwadiko mina engisama kunje